Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya ti ya dwa ya tena se aha ana obatem paninsem ene enkomode no so mapa wonsima edu enkron na bronya bosom ye toso edu ba kono ne da etoso edu enum enene 15th November 2023 Krupo Twejampo Basa Yadom wakutwa nso ane nanka nso wono ena ebosa day Timo Day Nusum Sapresium S seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yanhwehwe urade ene ne trene kane na de aka nyina da wode ebeka ye ho eno ena mekano latin kasemu no Timo Day Nusum Sapresium S seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yanhwehwe urade ne trene kane na de aka bia no wode ebeka ye ho na eno aye full package so hwehwe urade ne trene no a a full package bibia wom enya asem ketwa dwumadie wei obate omono asamwanka ohneyire mame yaboa akua asuama bronya woya obate neka the nation's anchor of Alumba obate neka ewo dwumadie wei so na producers awoboa ema dwumadie wei yetu ne srania basa na yenya bi ade abasemo eye bansu ne de sheba kwaku yaboa one kwantabisa omo ena ahihye dwumadie na yede ebi eba abesemo na uko MC ahwa emrantie we agregefo womo dawroma ena social media handles no Facebook and YouTube no yetumi ekoso na Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana eno Facebook ya subscribe yen share afoforo hwebi wontie bi enfan free ho abogafo ade YouTube no eno so Sompa TV yen subscribe ho afoforo hwebi wontie bi enfan free ho na Twitter no Sompa TV Sompa FM mini adaje am de koka Twitter mi koka mketrema menyen sa debi kofro bonfo mpa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo mi nam ti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian was a campion na ye ko ede akoya nim swodro driver and a touchline ko a na menamwa mekro omna samo bibia boko Oforisuo nyankopon daroma nyame de acheyen na ye mekra da me de me afuntu nse ne wanche da humisa me ru kwada na humia mane hawo cause me krada de me de yem ho adwuma aha nti nyankopon ne de ne wa me ko yen so nyame ne makasa nyame ne makasa obia san bia ne obia ho ade be musuo ne asan nyame apagu amaye idwuma de me de ahya urade nsa ekonanim me de me amenwia kwa kulumba de ne share adensa sese na yire kwa de abragun so ma odidi wi a won kai me aha nti abewati anso me na share adensa okay eti bibia aboko na me de wan fama nche no me no ne ko na krana akire aye kwa ho na me yi bibia de kire me ajo na me de ne kokoa ma ajo Ofalumba bibia aboko Oforisuo wali nyankopon onhyirawo na onhyirawo ni pebia wotie wali nya yetiefo nyina kase Oforisuo no kwasem se me nua wodi mu adana wase no o kan meti wali asem ka wase men hye mu adadie se totorobento nti udi ana de ahye kokoam okay nti na de wa hunu aya da afro mu onye nti na ase o nim se na betie se nti ne hane sa be se university ane so ni abetie de me pese me hu se na de na sei na de anye na nyame ne makasa wa ton pase gozo adi nchira obi a wo hweye ya ba de ya ba o ba de ahoden ne nkwa akyeye ne de ya wa ha se ye nua se be nani aye ne ya ne ne a wonte ne ho ase no rade be maya hoden na yetimi after how no solution dia mo na asumdi atima ye nyame madia enti nyame maya hoden na atugya no me enko okay abrotia Oforisuo bema ma me bibia boko rade adom tie no bibia eye boko na da bia me kasa se ye ho ye se ya na ye wogidie mapase ye tiefo ne yahwefo nso no obia ho ye ne ma de den empo no de ne ho dodo ne kakra no ensanse nyankopon di program Osei Aboagye no enu bra yenkwa yenim emfa dwumadie no enu ne mpompon so enkoguo no na ono so no eho etimi aye ne dinte no sre ne ye sre omo so monka ye ho
ewa Sompa TV ne so brekro na social media handles no ewa nso betimi ehia ye ewa ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube eya Sompa TV Twitter Sompa TV sra Sompa FM betimi etie yen e de afa online so eso www.sompaonline.com www.sompaonline.com na nsamu ebe boso no nyina nso no ya trade akogo nti kwa na okokenka bi nso de front of so ye ne yetiefo ne ahwefo ye krado edom no etie wonti wo bre e na so fa yetu no okay ya beda se na ene ye ne panipa bi ebedi nkomo ewo afidie we so ewiase afa na nyina etie enya asem ketwa kra ahokaja eno oye the Oracle of Africa, the lead executive of the Diakios and the Spretica, the Kaios, right? The Kaios. You know about twitching komo jumedi we so the Kaios Spretica nyasem ketwa na crossover obeye no December 23rd one year no crossover no entem ansana ubia tumi abo ede afam na yekase Oracle eno eson echen CSA obi eye komsheni eno yekase obi e Oracle na chese okura spiritual realm no ano din papa enya asem ketwa kura ono ana yetwe nanim emre pensem no obowura mu ano na yede yenkomo twetwen no abtua so enya asem ketwa na me matiefo nyina te se enne wantumi amwanwuram abra yafra ebe hadwene efiri se enne ensankyerani besi ewa fidie wi so enya asem ketwa kura ahokaja ena sabire yetwe no enya asem ketwa okay yanko your feedback baako so yanko your feedback baako so enrada your feedback baako ho yede ye egetata kopim se ahokaja ebeso ebaba na yatoa yenkomo twetwene so omna samwa yo foso bema ayabeda yetiefo ni ahwefo ase se bani se ya o kan sem na se drum mebi na amanfo busibusa na asem ekosi sai meka se asem yaka ama na twam na de akosie no ya ne drum e besre yetiefo ni ahwefo ya kan sem no sa na se enyama ya se be se oba ko adwae na se sebe wocha de se wo ye ne ho yie eno mani bi wo ho aya na akoko a enti wanhwe mu ye na obetra fidie su kan de se wo ya to petetu eno nti se tiefo be kaya ye nwua ba bi a na okọ school sa na meka no akola kete mmobo nse bi ya ababa abrantie bi ono nso koye remedial course bi wo a mo be kaya wonyem akosha akora nyinsen ya ye kan ho asem akora ni maame sebe oye budua na ye pa abrantie ba bi a ye hu no asemi wo de bedan yen ema ye kan na fidie so semba kai akura ketua bi kura fresh asem no be ma no wo kono ngo duma se kono ngo ma kura ne fresh minim no se mutia na esrepa oto t-shirts e ma no mangwa no ton se mo be kai a oto ma mangwa na ahomete na asem ne bae no maame no sebe de we no se mumunu fa because na obako school na so ko fanyin sen ba 20 years ahead na de wana 40 years because obre maami de nkasebo atu na topa wi na so ne be yakoka beka no na mu akoka beka na be ma ben ena obeso ne mu ti maami de bedan Asem Mpe Nipa ne na bedwafo ama etie hugum ye bono ye ka asem no se na baby asem no ayese crazy ye ne asem no sa na akoye wo eso fom na treko ya akodu be ma na akola na busuafo ho ama na ano ye nyante se omo bobo mo abanti maami ne beka kire emu mmra ye share omo share no emse na ahoboa ne nyanso ento mo se tu share da enura ena yosi na wansan sisi ye hu do re abewan kruma enura busua no be ma na busua no enura mo ba fia ha in fact oba no so akora ne maame ene ne papa nwia wo mo ba fia na enura no sisa guso na sabe kase onsem odin a na mpanifo se ya na yebum omo bae na adwobrɛ na adwobrɛ no omo te asɛm no omo te no omo se the way ya isika asɛm fae no na bebi a Sompa TV ne Sompa FM du no na ano odin nti ekoba asa no omo se omo adwe so no ya nkwa sebe na antwa yi eno mbedu fidwe mu ye ne omo tenase ama akora no ne nyinsen no ato from ama busua aba beje akora ne de sebe se wo kura nka nya de anka obeba
emu mabusua kura ne maame ene ne wofanom aba abaji nyinsen no amedi ya to ye nhyehyeye bi e wo ho ya maame ne ka bi a oboye o maba bebitua ama egusu a nhyehyeye wo ho a sisi akwala no nu akwala na nkomu nya akwala na nkom befa akwala no kura de nako efie ama akwala na kwata mo na aso bema e ya brante ne maame asom ne kakra ne nso enoma binti no ye de noma bia wada Oforisuo emu adwo ayeboko ntie hyetiefo bo sensem wo mu na ya na times se bitoa mesi enkotwe sekan enkokontokwa wo de fabre yen na de bra ye beyire ne adwa nso a ye bedwa bra ebonwoma emungu nam no na ye nwono ye bey ne boko de amawo ntietiefo eno a asem no de akwa wie no adwobra o eno ye konongu dumasi asem no aha adwobra o sese no ye tufo na emum no akola no so obesa akosoja oba no oso owuwie a obeko soja na se wani so ade hu na ntoto na to ne kwan mu na nso asembi safo watimi ko nya asembi pro na baabi sai no na baabi nso yeye enti de besi bia no ye be matiefo aso ate na emum ye beda akora be ma no konyo hye nyinsia no ne wofa eno a okasa kama ye beda na se pa se sa na se sa wofuo bia na busua bia ye se wo ebono nsia wada odehia opia bonten no nyinsia bi koba na ebeka che no se nyamia obehwe na wofuo bi di bema na chi anya onu nkwa na ye bema wedi eno a ankosi saa anko edi na sem anko ye manso sem omo ba no asumdue kwa so ene ya kasa de etize de ebeka nse hure noki enkoda we ko school attachment ya na ekwa bi so no nipa ho hia nti ekokoba ni se ya moye nkwara abonisem de na nso so no intimi mpo mu mfira bu dabi nti na de akwa akosie no abrotia feedback bi yo ha Ofoso bema na wotwe atwa mu no nso na tiefo bekan na wahye ne nso a yetena case bi so wa hasenom ye ma me bi e friend na na akua so amehe ya na otie na one papa bi e friend na Yaw ono so otoma ne to asase wo fa de ma no ma bese enfie be de ohoni asase na ne nsanka ne bros nso a ne nsanka ma sika wo de ma no kane sika ne 12 million so ama na kasa ne mu ko wie se ma mi bra bi atwam no okasa ompa asase ne bi afise ho ye nsuom ma obobo be se 60 million kane sika no se be ma no ntuama ne ka wabo no no ma duabo bi a na be mo ma be ma ne chese ma mi ne duabo ne korantina ma ne ba be ma ketwa baako afiri mo no ya de anam so ntima me ne se won so sika nim to mo so de sika ne kwoto banki no Oforisuo ase no no ya na ye pepepepe ye ene atentene ne nti no ye ne wo mo mienu nyina ahia ye adwendwene ho ma ne kosi se sa 6000 ye ntimi fa na wie mama me no enti sika na 6000 na wode kwoto 60 million no banki kro na wode kwoto ye no Oforisuo ye rewre ma ne manager ne kokasa ye ma wo kire ye interest adodo a efi be senfie be enso kwa nwotwe ne a ato ho no ebetimi aba beda ho na ne nyina akɔwie no Oforisuo na akosi 90 million 9000 Ghana cedis ne sika no ma ye ne maame ne kan ye ne papa ne kan ma maame ne se wate ono kra po de ne wo se enka sika na ye 75 nso no ya kan ye se ne papa ne nya ne 70 because 75 ne 70 de ma ye weke interest ne kan ma ne ye 9000 na no na maame na te ase papa agya wusu ka se Nyankopon ye adom abosumi we se nkwa awieye no na wodi sika no abeto na ye de ama maame no yenka bi nhyiemu ade akye ye na anu so maame no na na akuasa ne nua ba ma bia ba ha se sika no kro momfa enya hwebiem 9000 enya sika bia na ne nsa nka na saase na ene papa ne mfa sika ne nti no no so de wo ho no na ye nim se yaka ama na si aye ya afam de ama na kodru ba bia de na atwa fata se ye de yesusu se ya adwene mu no ye pema na ebeye ye no ya ya na so wo se na saase na on the still da no wo hia ntini sika no ya ka me na kosi sa wo pene so no sumiye ma nipa adwene nti wo koda ye no wasanya adwene foforo se sika no kora no onyi nti wo de acha papa nti Oforisuo ba bia ya pem akwa akodru nam sa ya ye ya afam de enso ma me se 9000 de okoda adwene ho no ka so beso se sika no mu pa na oboa ena enya no hwe nti no wo de acha papa nti no wakobo klata ato so se wo de acha papa no na asem enye hu kakra enya hu sa na na me yes na akua we na ewrowro ne ho bodua no sa ono a ena me wo ho na o sa from sister Adam ameto mo de nkra ma na nso lumba sa asem no na woni ha wo hu ono wa ha se no
enti maame na whatso odi sika na cha na aya akoma mfan de wom ne se be ma no asante asem nya fa bia na ese ofa be ma no ntro me camera na sebe yensi be nkyere no obi a ususu se omo asem ususu se wabodua ma obawu na chese do so obere sebe mpreduasa kwa koto no so obere kra yenyi na chinyi etiye de esunsu masem na ye ka no ono ankasa age ne watum se maame ne du abakum ne ba na nya fa bia nso na esese wofa enti wontro me camera ye wo ha for sa no ma no maame no ye ne betena se na se fa pa se fa de yesu yetena na se ye de se gu ye bo se okay fa na cha se nso no da chi bi no anko wi pe ye enti ye sere be ma no omo modern na busu ntro me camera ne mfa yi nto yi okay Lumba vozo be ma no kwasem papa no oye bibini ha oye Ghana ni onye buruni no ni ma bibire mu emfifiri se de tie awrade asem so dwuman ni bia na katu asem nti se obi bre ni emfifiri ni na ebeduro brebi abufuo mentem ho ase nti wose ade na mebre ho me de achew abra wo ni bifiri na wo no mpamma ne da wo baby wo fira wo beti asem na ase nti bia no no ni baby wo genti no no so efa akọ so ni baby wo gina dia ne yakura na ebetu nefo ono obehunu se de wo so nante na de asumdie bre ne kra because oba watimi abepa ne to ase wo fie busa wo hunu ne kan na so se an me hwe sika ni ntin wadi akira ba fidua yi mu na wakoka no se mempe afedi e fa na no obetimi de acha ankodo di kan ba ha se ye ngama no nti nkomo bi na anko se de ono pe no ama no nti no se fa nti so se fa na se wo ye badwemba fa kwa adwene mu vozo ma no kwase mo se adam tena aka twa se papa no woni maame na ani ni kwan ye ofa so nti unya obi ofira busuan ma busuan fo be ka twa se na tie pa ma ne first ni no mfa asase ne kan ne enhwe ne ebesie nti ye de ombe nante ho mo mfa nche nti ono ohuna na mo pe se fata se otu na anigye emra ne kra ho mfa ma no vozo na okay abrotia Oforisuo ya ka ma na kosi se de esi ye ni nyina no entwe ye maame ne de ogyina mu se na asase ya na wo pe enti se nka be ma no be ye sutie de amaye ne a me de mi susu se omra na nko pa asase no kakra telebi tefa bi na nka won fama maame ne se ya de sika sa de ekura ma na we no sika we kura ntimi nto asase no ohia na asase ene ne blocks ene sika wode ma no ese won fanye se we nya kura no nya na asase na Oforisuo asem ne bi won so maame no odi kafi se ne 9000 no what de kwa ma ayi sa ayi your friends afade otra kwa bamprasi rewura mu kura kwa wunya sa asase no half plot kura ne sika na ntimi nto eti ade na nya bawie enti no obeso surprise ni ma ena maame no so ade ya ne so Oforisuo be ma rubber sachet water ibi de o ma no no mawie na yi no rubber ono no sesa eti wa bele ni widie mu pa obi ntuma agufin wo ho na ya na yi obi ade obi sika bi enye obi sika ye sika de ma no eti ono ne 9000 be ka se bia 6000 ye de bia ka ho 9000 asenka ye but ye ka hu sa that time netimi to asase enne quarter plot kwala no sa 9000 no entimi ntontimi gidi ye se wa se abrantia ya wusu no opem obepem onko na chi no onsamra maame ne bai ye bo krata mod ne nsetim so se wagye atom but okoda dwene won asase won sa enyi biem Oforisuo be ma benya safo we no ye bu ne be ye nka na se maame ne wo bibi wonimu na koma nto ne ye munti no onye de se fata na maame ne so akoma entimi nto ne ye medase asante so obi bodua na ye kwa akodane na ye a oni wonimu enane debi short ya to kosuya twa ko se enfa enti papa no yesere no wenye suku asem wenye sika bi asem ya pa ne chew de ade ne ko no maame a osebe ono ankasa tim asan ade na wakwa asan aba maame ne wami ni se opeso ebi ma ne ma no onye ya ne ho nto no se sika no oje maame no obedi emwa no enti papa ne mara ne enhwe mfa yi ento yi de wo mu an abrantia ya wusu no onti asante kasa Oma sebia ku sebia nyaado na adwene emre fie oma nani emra ne hoso efrise maami akwa bi so no mentumi kan chance wo yegegefo efrise wono so pese daachi bi no ewiase abrabo no wono so nya baabi ema ne ma enso adwom tito sesi ya ye kan wo ya wuso no yire ti baabi kamo ye musa se maami osesa roba wo fom yi ehe fa no da eno ti sa akwa ba se
se maame ne kura san ba ya ha se sika no obegye ene wakọ no asan ba biem se sika na kura wo de cha abrante ya wuso nwini hu mienu ye ntamgyinafo na ye hwese ye betoto na asumdua ba na babia ebedwo ene omuna samwa kan nya fa bia na ye fa enu nti ya wuso onwini hu mienu efrise wiase mu ha no se nimu antimi wa ebetumi atete ntoma no okay yankwa homa so kakra okay yenhwe update no yankwa homa so kakra ehu pa asemwe no ehu papa 0551931931 0551931931 0548931931 anu ti fabia ena ye fa na akua se sabre wo Jessica no cha brante no na akua so na abodua ama wo se ebura bi ho wo ba to mu awuo no eti saa nipa wei se wo ka se sika no ompa sei ena wo badwene ho afa hello Abo ye Eta Asem Mpe Nipa Sompa FM na never mental one to find jam e bi ko o kan na ko de akia no ni kemunya o le pasu mara ko ba Ruba na waje sane minya yi de bada minya bi o demo o mu ya da bwana and so okay amuno ofo ye adefunu uta adefodia u adefodi che Tabano ne ko bwana amena po diamba ubiewu che uyo obi ade no say me ameda chewa eni mi no puti obi na so so fako puti mi asa pe ni fa baba na chew tabano ore ni mi no ma me na fa che no misre no pa sa se ne mama me no nyesa mother tawane ya ti se papa na wu na se Hello. Udin baby afrefre. Mitacho free atuma travel. Yentie wo bapa. Mitacho michia ohinini. Anem omona samua. Ana otoso okase. Na je so ohene yire. Nje na mi adum tumuni na mo hoye. Adum. Mitacho papa ne de no de. Misramu a mun kamana na ni onko ko mame na chona. Ba me na ko man so ne no fa ni sita man. Hello, Pastor, good evening. My girl so mame. Me Pastor friend Diana. De kan me kira o mona samoa, me ko di samoa nti me huna ne me nya. Kokote no. Kokote samoa ye wo no de mo no. Sompa Na me Pastor wa se ni nyina ne se asante se ma family na da ho twen. Bla na de na wo ye ne e ye me kon ka me nti ati. Some titi me bo mo na ma be top plot to try de ma me. Wo je we si bi no o yere no ma de mo. E no mo say say dan single room ko 2 years na ye thing. It is a me ma me ne dia de ma me ne ka no. Me ne ya 100%. Be ma ne pe na sum die so ne na busua be di dia dum adadia. On top plot ni bi fama ma me. Okay. Hello, for you. Yey, udin baby afrefre. Oba la gini odoma. Yentie walaji. Ovoju ni se wo de anya asema egene ma. Iti nshira wa hweme yempeyi. Na nipa wu a hwe ma wo. Nshira wa anokwasem. Hello. Baby afrefre udin. Asem Mpe Nipa ne fam sa. Bawa yentie o. E ba ko sika ba yanka. O ko pata vini na wa na. Tia. Hello. Yay. Ina mani Ajuma dase. Idiani yanken kuma so official taxi driver gira na ba. Okay. Bojo. Tamin change ni ake du gas business too. So am ba ha kisim. Now dim. Penny se bin play asan. Adia e ko. Jadi se bin play asan ba kwa siaka. Penny na kan. Na dia ofo ai sonsoro. Kade tete ne sa on ba no. Before oba de tinu ko man kan no. Etima sira. Se oba ni sika na
abedin wa na sa na wa to re che se ya che ya ne de no mo ma ne nya ne de onye bi se ne fata se ya de gafo ka no Sompa FM. Okay, hello. hello Udin baby afrefre. ya fam kwaku asale me flefle abu hia Yenti okwaku. yo amono no ni ye ta on sama me ne proto man anesa e kwan ne ba ne pa so ta na ma me ne den beta Asem. Hello. Hello, Maggie. Maggie so Peter Asafu Mulai. We did Peter you me chia munya. Onye me chia ba o. Na efoto ye wo kan de Asem Mpe. Wono mai no, ma fena ka chen say, ma me se won fa mo so si ana. Se si ano papa no de ya bona mane na ye hwe se ono so ebeba no abeka de woni trim a kire yen. Na eno ni feedback. Ani agina mo de ba ni agene pa. Se wa ke kana ho ta che ti di a kire nti won pa. Eni ni wu ala ta ati no fa de no aso no mo ka buti. Ti o mo dra so beba na de kira mo de be ma no no. Wo be di so na be boa no me da ase. No, okay. Hello, last caller. Hello. Baby afrefre udin. Me ka te free Asante Dabu. Okay. FM party. Yenti o. Mettre se atenu ya be de mi se Sompa mutimi ye mane broso. Na de se ma me no ni tri na nyi kan fu de ni ma no se onye eduma na ma eti yesi vota basa. Eti no se tikano da bank se ebetimi aye eduma na twa so kura ma me no munyi nka no ntiase na edan de minim be aport no wode wo fi mu nsium nanso mon konko hwe ma no na se ebe yi a na on trade man so ma no nya botre na on sankane ni na mbesi no onyi ni baboni ni na ditri ena ma be na anko yi No. so for you be na Okay. Yakọ computer so adwadie. Yakọ computer so adwadie. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edi e woso yeta 1 media branya bosone ni le to so aduonu ba ko ni beboja trada na de amode dum yen no ye de ama ekuna na me say akere ku na me say na sika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi. Number 2, I had to just station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano ebibidro ayaresa ewo manka ne mu ene ebibre mu aman mu a diamanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex
Dank Natural Healthcare Complex eya soya yede bibidro etu yade ase say ye nipadua mu yade enemu sa yade anasa yade bia aye koranko na wode akina wonya anu aduro no yese fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the Junction for taxi na kasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex so wo chichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomudinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other four will show me. Drani Odifo Samuel. Arwo Menshia Ahimbuano. A Jabba family house. Or who county and a mammy Jenaha. Or how we are a dawoso. Say a manier a dawoso. A car and a dawoso. Yale Kranko and a dawoso. Otonia and Tana. Ubi nebu kwasia. Ubi Juma Frunsem. Or Baby Nesisuana. Call to Asem. Nasa a day. That family so ama wow Shameno. Why is that? Drane Odifo Samuel. Apanchereja. Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankra to emu agi atum Osei akono modonsio na me se baby ate ko fa baby ye twebia na ya diani ato e o sa baby awon fe mo ya nu bi na ye mo komo Ini epe me man komo na abo aye mi ede Ahun fe aha ebos Baba Losing the red bitters Losing the red bitters Losing the red bitters wa ha o ship my na yen no Hey Losing the red bitters Petra Cheers to losing the red bitters Spain Numni nyansem won ton mani pa woni fedu nwotwe ensesa pin for no FDA aje dwedin krafia to November to
remember that we have food for thought near November and your faith anniversary and the Liberty Conference November edition. Ultimate new free. Oh my yaw edubuache and April on Yamia Manitumi. Our food for thought to 49 November Liberty Conference pass on Yamini Muadini and Fishan Samoa Yakasa Yifri Yohania Tia Yonubako Chichemusia Revelation chapter 21 verse 6. Osei it is down Jimajina Babasu Jubilee Park and no Pano Watch 25th November. I am a Atu Ora SK Ora Kwakujes F. Gray Sandy Asari and a resident minister Kwame Chetu Pato Chum Amanyame Otifia the metaphor 25th November Liberty Conference na Onyankro Pontry as the Gusach Kankania or Danis Obish no Bakach now say it is done. Oh glory. Okay. Yako akwaya ni we ya Sompa Asem Mpe Nipa no na me ka o se Sompa sika promo no so ya adwuma enti yanko ne ko pesika emfa entu yebotom Sompa sika promo omanfo twa na twa twa bi ne didi na nyoma enkonkon kai ahokaja ono the Oracle of Africa ono the lead executive of the Kiosk and Spectacle yene no ebetwetwe nkomo ewo dwumadie we so na ansa na no so Asem Mpe Nipa ye obi ka chance anteman ye obi kire enso so no enra ye de asem bi to ya proso se enne ye be bobo ho ya babam ensasesem a ekoso ewo abu akwata abre sunwa akwa so no ano dene boga bi okoto 10 plus se wodi bedi dwuma na omanfo so ateso emfaso no ene die ene asie panipa memo akwa aba Bacha me Joso bibia boko de nyame adom no na udin de sei bacha efrem Osei Kodwo Osei Kodwo firi hin na baaye me free kokoso me bacha panipa wakosam ne sei a wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomoa panima akosam nyina ne se 2014 Sompa na me ka say de adidwuma bi school nti yenua bi wo SD hospital ho ana oso ni mo hene bi wo tabre ekropon tabre apakanwe fo hene na wa ma mu kra SD sorry non sa ase ni bia omu de aye project ni bi nti odi enim ne yekọ ho ampa yekọ e na ye nokre wonso ye se obema nti o kire ye ema o ye ho nkrata nyina mai nti afi dublo bi se me ko so a na enema aye basa nti me ko na so no se menko ye madwuma once aye me krata ama me de menko de oba o se asase ye de musa se hwan ne ton ma no me ko ye nkofo bi ba se omu nana na se on ton asase no ena mbusa so mo nche me omu nana no omu so omu nana na tukwai ena ma omu one se ma omu nsi asase ne so bio nti me ko twa blocks de this e fada no hu nyina bi spiller se me disisi me ko no mabubu bi enti me ko na me se busa no mo e che me se wodi kro nti me ko wodi kro nse wonde on ton asase ma obi a na me sa me ko chi solo ade tabere wono ahemfu mienu na wo ho ana me pa to ni nyina se ye wodi kro ho na ye wo apakan otumfu apakan nwefo hene na che se tabere ho no apakan nwefo no e ye hene wo ho me pa chan ena odi kro ankasa so wo ho pa chan ena omu nyina afira busua ba ku pa cha odi kro ne nana ne apakan nwefo hene okay ne wo fa ase ba ne ba ne apakan nwefo hene na che so omu ya busua pa chan no okay yentio enti me ko na me ma police for ko che no ana ekọ abu akwa commander ho na yetena asem no so ma mi bi ba se wo moteti asase no bo na medo so ya amfane de ama no nti commander so ka chen se en yes ana yesa o ya amfa de ama wa yi ohene na yesa okọ no ho na one na se ya to ama obi na no afi na wo okọ ye ne de aso dwuma me ko me tu mfa de so no so kutu ba bi foforo nti commander na ka che se ma omu nsi so bi te se be ka asem no ho awie afi me ko ya ne yato adru se de window level and am sa me ye ko che no se still asem no mai na apakanwefo hen ma commander ti ase se won na de asase no ma me a wa ye ho nkrata nyina ma me nti obi oba ho bia no e pa menche ntum na me se sa ma so no de me ntimi nkotwe me ntimi na obi nkotwe this one no amum na me ni no nti se de be ya
asomdwe beba no ono mum no monka na me nya masase na me fa ni medwuma enti e ba ansa na afi odikro na hu se de e ko na ni nyan enti odikro no ana frɛ ka kyɛ se ne nana no enti onti me hwɛ me yɛmfa ne nana no enti obedi animu no yakɔ ne ahwɛ kwan a e fa so a me nsa bɛka masase enti o hyɛ me da se yɛmla ekropɔn hene ho na ekropɔn hene ho na ekropɔn hene so ɔte ampane enti ene ne ba ho ye ba ya na ekropɔn hene odikro no kan asɛm nyina akyerɛ no na ekropɔn hene sɛ ya asɛmpa ɛho area ho kora school bi ani ho duma bi bia nka so sɛ me sɛ me school na masa sisi estate a ɛne asase no bɛbɛn bi me de me ɔkan me tinima yɛ me de sɛ bia masa asɛm nsa bɛka ni na obi na ɔsɛ gye sɛ me sa de 1 billion asa abansa na masa ase do me nsa saka ya wato atuaka na wokura won krata no kura me krata no abona besimne nsa nka masase ɛti sɛ nsanse no ɛda hɔ nam untimi nkoso anamanfo sisi da wo so ye sisi da wo so na mokɔ apakamefo no de na asɛm no wɔka wɔn de na asɛm a wɔka nyina ne sɛ Sompa FM a wɔyɛ ho krata nyina ma me nti me mfa nkɔ ba bia be kobia no obi di adanse ama me sɛ ɔno ana de asase no ma me a wɔyɛ ho krata nyina ma me nti obi a wakɔ ho bia no ɛde emblem de ɛsɛ yɛ no yɛnyɛ na me nsa nka masase asɛm a wɔka kyerɛ me pani e media mentiase ne sɛ asase no ɛda hɔ a yɛnyɛ bibia wɔ so de a ɛna manfoɔ ɛne wo twe ho da awredi a ana bɛkɔ na langa gyina so de a ɛno de na gye sɛ baabi a de bɛkɔ bia na sɛ sɛ yɛsisi dan wɔ so wo de kɔ no akɔbubu dan na gu ana sɛ sɛ ɛno na nti na ya wada ho ma yɛde aba yɛne apakamefo no ɛntwetwe nkɔmɔ ɛno yɛ asɛm kɛseɛ papa miso drink ɔdɔfo kɔpɛ bi nom na ɛboa papa wɔde 5G meza so abadwa so a ɛboa bronya bere sɛ unya miso ɛne 5G meza no a ɛbɛboa to bi gu fridge m ahoho ɛbɛba na wayi bi ama wɔ mo anom 5G no ɔdɔfo wɔkyi brɛmo wɔkyiri kasɛ eduru baabi atumi sɛ wukɔ nnwuma so ana honam ɛyɛ ɔya yɛ maame no ɔmo trase kye ɛwɔ dwom galamsefo agye atum azifo agye atum 5G meza no ɔdɔfo eduru baabi akatima kapia go no ɛmɛma ɔmo tanom no sɛ ɛyɛ kama utumi gyina so ɛkyɛ paa ɛno tiɛ nkoto miso ɛne 5G meza no bi meta ka kyerɛ wo sɛ ship wade snap ba ye no enwa ne bible ba ye no enwa na di mizo ene 5G meza e ba ye manager Daniel ewo 21st king ketwa overseas ko ne ko pebito Bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomaji post office sa na mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebu akwa yenko to mizo ni bi ewo ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no ene din hwe animu yemfre na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuachiri company limited poe mantem kofodua 0243329414 yenko tobi KF Kinju Enterprise ewo swami heya opamango abrosenim yenko KF Kinju mizo ene 5G meza yebenya bi ato kama yenko na yene otumfo apakamefo hene entwetwe enkomo emfa asemu sesia nana otemenka memoadwu eburu Major so mania. Odeshia ba impom te say. Yankopon adom no mpa abo me ho ye. Ye de yanka bi hyem anwumre yi. Abrantie bi a ye frɛ no. Wo fakre. Me pa to mini no. Wadawro ma medase. Na wo so mo beto 10 plus ewo ho. Wa ye ho krata ama wo mo nanso so. Wo mu nim se wa no waton wo. So obi na afa akira akoton wo eno ho asem ne pese oyi anu na anwumre me wiase nyina ate me pacho me das me pacho me betena otumfo apakan akonwa na so 2014 enti nana no hene di akonwa na ma no oye mere nti odane akonwa na ma no enti o hene me besae no Japade wa kunya no ho no ye de to wo hene nim a nya me kura na me ye na nano na di kan to wo hene ka se mene na ekropon hene me hwehye ba bia me se kan ko kan ye ono gifre ekropon hene wo ma me nana wadawro ma o ka wo hene ma ye hu hene ko otumfo aye otumfo no you e ma ye ba be hwehye no enti enumu na tabre dukuro ko twa ntroto me so se
Hello, Mpacho Uti. Yet you pa. Tabidu Krukuchan Proto Meso, Tumfo and Mr. Maton say Maton Park, Maton School as a Senate baller. I know he bufu say ne minfri na ne so. Enti asem ni si as asem de man kwofo nyina Tabidu Kru ene na konta Mohammed ene apia kwatin. Ene na yere na ode ye chan ne fiefo Maton sa aseni nyina. Enti ofakre ba bebusa me na me ka kire ne se ofakre me de asase na ma maye nkrata ma media dance se me na me de ma o ana mintimi mfa asase ma onsan koton nti baby asem ne beku bia no me media kire se me yo dance ni se me na me de ma o enti ye ko Tabidu Kru odi kan oso oni mu ho hwe kire ana okoka se na konta na aton enti ubusa ya de menim fa ho no ana no asumete se mubisa ne se o se meni asase apaka ni asase o Tabre otumfo se tutuna de asase ne to akonya no ho aye ko hwehye no kro mututwa ese kan 2017 me o pictures ni guo na asase na akonya no ho ye de ne ko hwehye me yetutwa ye na akropon ne chairman ameni ampo kan ho ne nkoso ahene kan ho na mansi ahene na behwe ye no achi so Mr. Enoch ka committee behwe ye ho mu kotwa ntroto me so o ma san kwaje proceedings Ephraim fie de bre abu akwa kram se bone amadia nti ohina pamini enti ubusa ya sana assemblity proceedings ni me obi wa ha a metime de amamo na makan ahwe se asema o ka kire ohina ka asem mfiri na de su ni nyina no ewum enti nanei ene ma me musa o se kwa biso no asase no omokoto hye no yeyiwu de ma me pa chan eti uni dinko entra obi hye se asase ya sesei obi abeto 10 plus wa obi enso asafa akira koto a wosenye wo ano mi musa wani di anko obi hye wudie ni me pa chan there are some hello there are some netian say tamani ento hye no mena na no di kan no ade bi man kwofo a na akropon ne ka sese ye kokoto sie na se me pato uti me piti opa aha e ka sese me ma ba ne die mu a ana ono aba me die mu e be so apen awo na mansi ahene nim enti me ko ne die mu so ba me die nim enti sa na asem ne koye asase so swap ya bebem eti dia baby a watwen eye wa wudiem anase kodi obi diem na amanchirika aba hui me pacho 4 no baby di me diem na 6 ni kodi na akropon hini diem ba wo mo maton so ye Mohammed ne apia kwa aten no Mohammed no mo ye hinfo Mohammed ne ye Tabidu Kru akunta na obeware fie ho Tabidu Kru na akwa wale ni nuaba wone ni nuaba na tisisi a ena Mohammed no watumi tonton sase ema sase manso baso sa o fakra e wo honum busaro se ye koya asam esi wo honum Tabidu Kru anim na ma me musa woda so otufo apaka me fo hene me pa cho o hene tu me na mo me na me da so e wa apaka no ho a me siesie mo o hene enti ho koma ase bia wo hini tu oni ti no mo fo akire ekoye saade na na me pa chai enso asase na nkasa ekoba ne se yesade akonwa na emma ana se wo fa ase bi ebedi a still asase no yapakamefo asase nyesa me pa chai okay what me pa cho Tabidu Kru afa akire aton bia allocation wi su ne yakropon hene dada na allocation I be what central this year. Okay. Nana wadauroma yabetua so na yabata bre ni akokwa akohwe baabi ansase ni nyina wo why. Me pa cho mache. No okay. Ye ni producer ye hwe na ye ne Tabidu Kru no so entwetwe nkomo. Ye ne Tabidu Kru no entwetwe nkomo na anu ye bia wo ye no. Onyi mayenko enkoye nim preka se powder
hwehwe number no na yafre no ye konye koto PPP eno aye preke powder immune booster kese pa odofo de obetumi anom na nkwam wan ho aye den na ko atia yade aye preke powder medical ka kire wo se COVID-19 ba ye ne Kenya bia kebo apapa akoma yade aye preke powder anemia mujawe oba wonyem kodobinom saa ena moja no unibia tobinom pressure no ano den dodo cholesterol no adoso ewo mojam eye preke sepada ebebo apam obo herbal clinic adoato adumanu womo ena ede preke sepada abadwa so omanfo atu aguso a womo to said ye beya womo be boost omo immune system no amanyoma akonkan opa hu nkomo adia yemfre wobo heba ewa homatrufo we so 0249761508 0249761508 and 0257472506 eye obo heba omo ena wo bema preke se powder ni bi ama enkomo akonkan no okay yenko na yemfre tabiri dikro na yene no entwetwe nkomo no so anu yie no no okay anu yie no yenkonko yanim Hello Nana Safo memoaju eburu yeah sona Odehye ba ne mpom te sei na me adumo Nana anwumre de me ba ona so a enye bone na tabiri dikro na me ne atwetwe komi Nana Safo me ba so be man ana phone no edu ba bia wo yire timi fansa Asem o ire na receive call hello Nana maju eburu piapo mani Osei Aboagye Sompa TV Nana no amenu di nkomo se ye betwetwe nkomo wa fidie so efa tabere sa asesemo woni otufo apaka wenfo hene sase bia wode amaboga bie 10+ Nana wadawroma yese one nkwankwa bia womsomwo afa akira kwa akoton plot no na ehun nkomodie te sei wadawroma asma babia asma wokan kura me nim babia asem kura no awoka sesi ne aha sesi monya me paka no bo na asem wo court asem no wo he court na ankomanhyi afie court mu ana de koye wan fa ankomanhyi afie court na de koye na sa wono se wonti akonya so wonti akonya so na woni asante memha na krobia asante kotoko hene nyam kese obefura konwan wose ne nsembia yemfa nkomanhia na ada na wosu ye dikro na asemu a betumi akoye wura ho wode koma koto wase ehemfo nehemfo krobia asante se nehemfo na wo ye de onya nana unti akonwa so na otufu apaka menfo no ehene no oye ode ai wonti akuna so menese otufu apaka menfo no dada no yenka no saa kwa bi so oye ode ai nana wa hwe se wo nana kampo oye dehye obetimi adidi kro no bie na woni na nya asemu a se ne ka de koma santima wura ko bedi ni kama se dia santima wura ka se 1% sense bia be kokoto no ke betwatia asem se sa ne sa efrim koda ngete se ne kodu ko ana no ba se wono na ye ba asem no mano nana se no mo de ko no mo de ko no am de wana koye o mo de ndi pabi atiasa se so wo muntuo wo musi entuo o mo de ko se ko aje o da nanka wo muntu ano no wa be jam se won wo de ma wo nti saria wo mutu enye yi
Ndi nyo ono ni eden ko court. Ono na abegyina mu. Sompa FM. Asem Mpe so be fia me aka aga na umba na fe na. Ah me ka cho se me fra homa so be kasa. Nana yenhwe ni sei. Otufu apaka wenfo akonwa no. O wa asase wo. Tie me. Nana wo tie me. Tie me na no me tie apo chano pa. Odisia be. Mesra wa ka wiwe am no ma me ameja am akoda. Ade asem. Apaka wenfo otufu apaka wenfo no o nana no. Sa akonwa na nkasa no ewo nsase da ho akonwa no. Kwa hin sase no kiso. Wan? Kwa hin sase. Ano kiso. Ena tabre dikro woso won sase. Me no. Enti me masase. Kwa hin sase abeso. Ena wono wodi subie. Nto kodi apaka anwonfo hena. Enti apaka anwonfo hena woni asase. O asase asem na me be ma no. Enti fine me gitum sa. Enti obetra konwa ne so no wa ma na asase ni bia na wa ma no. Wo bi akwato na wie dada. Enti so wato awie dia na so ono a to ne dia maboga yi a wan na se wan na fa ti kwato ye. Obi a ngo fa ne dia o. Obi a ngo fa ne dia o ka sa wo boa. Obi a ngo fa ne dia. Enti odehye ba say a wo so wo bie no entumi ye sure so obi anim ne hye no ente sa. Me say obi a ngo fa ne dia. Me ne se wagi atum se asase no wo bi na mebusa wo se obi anim ne hye no ana obi adidi ko obi die. Minim. Obi anim ne hye no. Minim ne dia na. Ene ye be ba behwe na ye hu nipa kura. Krata da so. Ajo. Na ye hu nipa kura wako obi diem na wato obi die. Na ya tete afrim. Why? Ya la be. Yo. Me de se babu akura. Ajo. Nana medas ya nwumiri. Why? Bye. Okay. Ya semu. Okay, omna sama. Ofosu. Ma yanchia opemso nyamekase ya yeshira no. Onde yanchia no kwa yeshira no nana ebia obi a yeshira wo. Nyamekase ebo ne ho moden wa asante mam ho. Opemso ebo ne ho moden. Yanso kebeka ne se kusie nyafufu anko bedi na so wadura anko ne bom. De nana pese o ye bia ma asante magina ebi ka Ghana man ene wiase man no ese nipa bia bo ma so ni omo nche de ekoso be gidi ye se ensa asesem no aye ka no ifricha radiation ya kache ne nim se samre enya santema mu anka nim se asase kura swap no ho se ye swap asase ano den ade a hyewum asante kase wo dua bi a friend ntome na tetefo de to hye na ntokwa ntansi sese obusa nanan se wonimu bia ehye onu nim ne hye ena apakanwefo nso nim ne hye ofoso de ne koba ya asase mpatwe how many acres 10 nana 10 plus na sompe papa anase yenua apakanwefo wan hu ne hye tese de nanan kan yenko ho de wagi atum so wo asase ni na ade a nipa bi gina so eye utie kasa mu a ensem bi ekopie manhia sa pakanwemfo aton sase adi ama ya pam no aton ahye ne ade anam na nipa bi nya opportunity minko ho batinka mimi susu yen se de ma hu bi pen de mati bi pen no ya na nipa bi fabro nya ho reklakas e wo sa no man ba ya hwe ya na nan so kan sem bi oso ono wo ne de na waton amanasa edu mre bi ne so bi ton asase na esa ache no bewe no na sabe one na mamanfo de so etimisi nka so aye sa ne mo metimisi sesei anu ameka asem bi se okoto sekrama sia pata so nipa ne fo no
papa ya wote yi e omokoto saa asase Oforisuo ko ya na se wan obia no de blog kosi so a kenu so asem different anke beto no yemusa optumfo apa kanwenfo ya na edi ne beso na so wan kan saa 7 na 9 de yeka Oforisuo saa asase a ye kan 10 plus meboa ehu sika no enye sika ketwa yemusa se saa sika na ko ho abotom ne ye de ye dan e wa santima mu a ana kroni so ehu ba sa no makasa asem so obi ekoto asase wo hene wo de se ohene ne ka cho se mesro ya ye ne ntem sinana jo ajai fa kwantem bia ni wa fa kwantem bia asem de achi e krono de se wo koto asase obi ho de se nipa ne kasa asem wo se o koye wadwuma okotre ne de ni si akonwa so kotri pomponi ne de ni si akonwa so ni kurom okwa ne ne yo last minute okwa ne pa na bo no obeka kire ohene a ode ni si so no na oso mo no oso okọ mo nyowe oso na oso men ko me kwa so ne pa mabo se o tie kasa ma asase nkura sika twetwa bi abam na wo beto asase no e na wo ka che se okọ na mato ama nipa na ye pepa wo sika na bedi ho oso wonko edu sa time wo ya na no na me hwe ayi bi wo me mai ami na mavo ya TikTok na me hwe nyam kese na aye me fe santimewura wo ma wo hini bi ho hyehye no se saa wo kan wadi bi atom timbesi no se ansa chesa me de wasi hene wo hene na wadi no e na wodi sisi ma me boa na so hene ni wo nsam bia na akonwa no eni nsam bia ma de na de besisi ma me kofa na sa asema no eno ma ye keka ne sa no obi a kire de obetima ye ne de waye obi a kire ne bobrese obedi bi hwe abusua kromo wo se ne wo fa ase ye musa se obi a obekọ kromo okura no sabi me nko oda de obehwe na kroma ne nya bibi sa sika temperature ye hu sika wan muji fridi pa ho na kura no sabi wa mobra so a ye ne na ebeka se wa mobra asante otumfo pese wo ye na sabi mutwintwa na ye mprensa ho de beto fom bi e be ma na so ate asam na ekoso wo mo sikro ne fra tabre ho no yes kan twitwa ne ade nyina ba mu no sabi mpre tabre ye nye visa ho e wa haya o ede na ekoso asantima mu hayi se kasa e bi ekoso kura me kura na ye me ya me tan san me se o e bi kodi ya utie otumfo paka wo se wo twa ba ku bi ena ba ku so kwatife na se wo kura no otumfo paka wa nwo hye akwa bi so wa nwo hye edieti na utwa asase 10 plus meboa na ukotwa 4 ena o se 6 so ukotwa free sa na je se wo kura na asase na uto no uto ye no wonim de ntia uto asase wonim wo hye e wo kwan bi so asase 10 plus wo asase a wo die mu na ye de ye twa ni nyina free eye den na ukotwa bi wo ha waje to se de aka de nso ukotwa bi oni ti so apia bam ti sa santima mu a asase wo so apin ye ko so apika afedi asase so esa ko so apin ne se wonim ne wo ye eti papa sika na wo je ye no wo ko to wrong place na ma no se ye kan e na so o minima sase baby am to ye ne temperate no eye me amasase ba wo ka se mu kire se wo twa ebi wo wudiem e na ko twa obi so de ma nte na ho akọ basam eti na che se kwa bi so no wo hu asase no de se wo ton wo so papa yi so koto asase wan kan kire no eti papa yi ko ye e na wo so won ko o ko ma ayan paper sama e na papa gina so na po a ho na ku no wo no ma na ba se no ma bi akoso wo manhia wo ni pakro yayi fine wo kan bibi say wo stay wo na paper you know maza edu me bi na etu a se nyam kase wo ofie kura ye so no wo ofie na re TV no oba so kura na me kai adum ma me bi ton aso ta na opemso akoya amane e wadum a ma me ne ton aso ta kise opemso ye na mane na wianse na ma me na koto emena ne wo bo opemso no anya sam ketwa eti wo ofie na opemso ba TV so a
ye nyina ye wo hyepo no enti se wo no na wu na wudi akonwa no enna ye beka asem to so according to the awokan se so akoto ase eti ya pam wo fre manhia asiye ne park sa ni ya pam wo dia na chese wo no unim ni awo ye enna on kasa mu so kire se be wutwa bi ma half bi ma na wo sa akotwa bi o ma ti wo kura na sase no so no unim ni awo ye unim wo sase omo be ka che so wo si wo kwa na me na mato ama masa kuchi pomponi ehwa ape no se na me nko biem una me udi media ko mbeka kire wa wo se me nko so na ye pam abo me nko biem eti papa yi wani ni nwa boga ne kire asase no so omo nko biem because se omo ba ye ka chom so omo nko ya adwuma ye ne ntimi nkasa okwana so chanko wa ma ye ni me ye ko so okromu a na anu ya no pem so sabe wagina ewo no mama nne sesi a wo hini bi ko pasa to wasase bi a wo boni din pe na asam ne ba radio so hey no mo pa chaw ye wa himfo be bi mo pa chaw because ade no be bredi no entwa yie me maka me so wo hini ne se wudi asem pa ye bebo wa baso because asante ye culture no ye respect ye culture na mo ko du ba bi ne se wo pese se be otutu na se gu asante na asikadwa kofia ni masia ye mpene o ye be kan wasem ebi ni o na nasa ne ho dodo no na me kwa bi so no ya be ko ho de kwa bi so se wutie anwo kasa na me no otufu apaka hene apapaka nwinefo hene no ne no ma bi ho amente se one ukro ya twa ntroto wo na wo si twa ntroto so ene ya pamon fine ne je se wo no kwa bi so no wonim ne awo ye wonim wasa because ase no temperate no won twa no wodi emfa ko ama wo mo wo statement se wo twa bi wa na ko twa bi wa na akwa swapping na je se wo no wo so na wo je wo musika wo mo ba ho a wo se ko mama ka sa asem yi okay obi a wo wakoto asase bia na wo ko nipa no ohene ne wo so o mi na mato ama mama paper ko menko da na me kana asem wo asantema mu a wo ko ohene ne so nyanyam na mama paper kokko ye wadwuma menko wono so wo wala timbutu won shan ko ho ofoso maji usika asase no me na mato ama me koso na obi miame sika ne so wo ho wo a wo ji mi sika no na sese o ma wani bre be ko bi sika no ko ji ekwa sika no bi a wo di atwe wanum etu wa mu wani amra ka beto so sese wo tu fo apapa kanwefo hinin si e pesiki sika ana sika bi ba na e pa asase a ne ho na sese agi sika free abu champagne e friend de no aye odi kru e de no aye na mu mienu no dey na mu de dey na yo tumi ba otufu apaka nwefo ni dikro ye na wo tumi jesi ekwa ana no so chese abusuan sa kwa ye ukoba bi obi a obenzika dokodu aya abusuan de dikro so se ne na no ana me kan eti jesi asase na jesi abusuan no emu acha na obi a wone de na obi a wone de na wo otufu apaka nwefo ukofu nkofa na yi de okay eto so mu miehwe ni ye bakọ de amehwe na me da me kasa asem otu ofozu asantema mu amaka ya de ye koto asase de oto ene de oto krom wankwa na me hu asase obi ato blog afa ho na inside no wato am obi iti anwea no yesa ne ye huri ade atra wo no nipa ne hu ye no ne obi fufu asidance wo no inside na mo so kra na asase na mo so mo twa no mo ansra be wona da ko pe ne edi sidan unse mo man asase na nkohwe nefe then they go do window ya mo so mo hu okay oboso yen kom ya afalumba intio ha be brado nyankopon nhira na wo nhira na ahemfu mienu ya ye ne omo abuma kasai okan osenkafo nwoma na edi nkomo bebre fa ahemfu ene wo nsu ho sana Corinthians 3:23 so ka wase adwuma bi a wo ye firi ukram na ye se wo ye ma awurade wo nya manipa firi se wonim se awurade nsem na abenya apadiade se akatua na Kristo Yesu na mo som no edi se wo ye ohene se wo ton waduro se wo ye sofo unya salati adwuma bi se wo ye a so hunu ni yiye se adwuma we wo ye de ahye awurade ani monyam ye na nanom ahemfo ni bi ya ye ni amo ho na corona ya tim no problem aye wone se ohene kasa ye fana so wo ya ade den je kura akoka bia wo chen wo panyini odi hene ayi hene na akasa kire no ubetwa jan
we mu ade ene yede sa ade we yehunahuna ya nti wajapade kura no obi je kura na ade ba ko Yaw Asante Mpe ne se Europe nso otumfo se etu ayami ame wo faase nyame kese obo ade nyankopon nhira no papa ni tie obi asem ade bi se kodu nanim obehwesa ne nana ne benya asumdie di ama ne kra eye ne nana ya yaje ne temperate yi ba tuni made ehunu wom abrante enko manhia so bese ohunu yewura nana mpanyimfo bi atwa yewura ho ahia be da agege abrante esika wonya edie ntimi nkodu yewura anim wo abu atentere ne di ama no eduo nim hwe no yo bebe fia ba be kan se me de koma Asante ne gwa wanka hwe dubo hu asuko no mabia nko osuro yewura no wo kanka safiti ane because wakọ nanim a wanka hwe mi wa na asem ne no yewura anim eno ne yemu bia fa ato ya wo se da so ti Asante mamu se mi firi otumfo abusuam se mi firi na abusuam ya Asante ni wo ya me nana akura bia ntran se kasati ane nana na agune nana sebe na hini hu fi ana se sebe ene monyam akura no hu fi na we ni nkasa nko akire firi se nana no mahemfi nkomo yenya hunu ba bia wo ene ne waye ne amon ho de a eti se ye ne yenya ne wi amedonya meda no ompe mazem nsem wo betin na sum no ompe awurade asem bom kokoza asase so ahemfu munzua nyanza na nyame kura nim sa ahemfu ni bi begimi ndi wozi munzua nyanza na sabi ufura busua meka sa uni kapre na hini ye beda ne ewura poni ni tumi kakra ma wona tumi tonza ase du enum masika we nyina beda waka nzuma enso di no wasa ko wura obi hiem ekope hawa mo obi mfifire na branje zikan sabi opano ne wobota ho no obi ato ade di no kura kakra asase nya wodi ya ewura na asase ya ene wose wo fa ha didi so sika nyina ngoma ne bi ne ya wa uzika etunya kakra bia wa mre wakoto dokoto nso no sabi ye didi trahye na paka hene boya mane anu nyumresi ye twa ntrato so wonso wo kasa wo ka kire se asase na bi ye media na bi nso ye obi dia na wakofo obi ade ne yakoka kire so wi obi asase a eye tro duwatuma duye wura ni makodi sa nkomo yi ofosu yase ba bia wote na wotie ye na ye wasase ye ba bia meti ye masase na obi ba beto masase ye nso nam do de be wura ma mi mo okro no na no na se ye koka ne wura nim se wu ya nzaze to dia wa be dina fidigazi aso mi wura atese ntro ne ye twa kire no no osusu di nkomo ka kire se ofu obi de afram na nkomo na odi ni ti wai esa wa Asante amamra ne amane no wonim Asante wo mra wonim du kura wo sabu ye wura nye edu onko na jinu onzua de na nkomo bi wadi ni mframa nkura na sako ye wura wa wo problem because nya wakan ya kire sa ade no waton obi de wa wadi atum edi nkase ye twantro wo ye wura nim wonti atrosem sani awo kan ya de ko bible mu ana ko di ye wura atam because wo hina wo ti atrosem no ne nko anyina ya atrofo Sompa FM dresa menhia ye ni no kwafo wo ana asamba ye mpa no puma sibe na asumdie mra wo munim so ma transase ne de wo mpa ntwa na nsa na ba bi bedu aduru me de onsa bansa asem am ho odene me am de be kopam akoma ye wura me kira ntuma abefira da ye di asem wato ye wura nim no am ye hunu ni bakura wodi nzemu no unkosi wa hini bi aso wa jusi gadi odi asem awa akonya so okoma nhia wo ya Asante ni de hyekotie ona na anum asem okasa wie no osori ato nanim na sense ye wura mu di mawu no oni nko won ka wasem mawo ade ya no odi tuwa sabi tafra obi ni kapra ahini no akro no ni ampo ba bi pa bondi asase be da via ni omo nyina etonton omo de pade ni ade tomanso o pa akodi ni obu nipa ise ma ye nsase se politics MP ni be bokasa antu obapa no wonte ni gamye wonye kwan no sa na ahimfu ni bi nzo aye Asante ahini emu dududui ye wura pia no ame una papa na nim dua keke ye yo timi to so na mo tete papa yi ho atwa ne ho ahia mo masa ye yo links e wo papa yi mo nko kreti bi mo nko abonte outside empe ne ma mra Asante ma ni tumpo kakra na wodi gya mo no a mo di ase no ye na bible go so what the phone tu kwan no o ma bi talent num o ma bi miensa na o ma ba ko nso ba ko oba na bi dia ye adwuma mamfaso abaso Asante hene no mo half baby ade ma o sade hoda so etan sa na etan da bia ne ade ewura atem enso mu didi no munim ye manso wo chim se wo mfirifie na bibi nyina wachi ade beche no mo beba betra se na mentim bi sa wo kan okre ndi ye be dilatiwu wo de mo mama ni mam so ko menhia go pressure abeda papa yi so wo hwese na rehie nyina benya asumdie anyemfo nananom obi abenya ba bia bosese bi na nkasa benya asam ne nkankan de prod gra ne yeton ne nyame adu ye wura jam na munto bia na Asante kwa hojo ko prod bi da 1 prod 28 billion desire hene wo ho na utimi to prod 20 kura e wo so ko fu obi de edi
ade okay na mu gu asante akonya ho visa wu yenya hunu ne ye wono a to voso me nko voso biem so na me de ende kura no papa yi wa mistake kase eno se ya na nye yewura na do na de hia wo ko be pamo uto asase bia mfie da ho ya hwe pipa ne so itimi bosha so say 3 years na winsi hia untimi nti so be ba wo hene pa no de ma wo beton di so hwe so anko so utumfo betwa ni go so ma hene ne de hia ne me wo chempro to free ko we kratas ne ye hye so wo so enso meje ye 6 years ni ebi ayemfa ye because me wo nkonwa ho me ye nana nka mekọ na nsi wo untimi kobusa ne hwe nti ye basira se ye nyento wo se bi wa ye develop area ho obi esisi na nko abeje na da wo san obi ba na mu odu chen wo de beto akoma nsuo mu de cha hemfo ma akwanya msuo wo mu na ya no mobuo mu ne aguzu de basira ye top protein nsu nya untimi nsi we kura sika ni wo fence wo nketenkete bi kura ye wo kwan fa secure land no wa ye sa no nya asumdie okay vozo aka oke de opam me no ne ma tede Aberewatia. Aja mo ngasa sa de sanko. Ngasa sa na da wa me abroso. Na de wa me. Ye nyame aya wi ni do foso aya wi. Edo aya be fo. Ofoso be mama ye na otwedi ampo basa ye adom na se na ye nua mema no so akasa pi na kakrai bi na memede eto aso wo hwe Proverbs 29:4 wona waka ehemfo ya wonum eba ebedi asase anaso oman so a woni yoye ene wonsu bi eboa ema asase ni gina ene ehemfo binum so achede eye wonum denti no achentene ne wonfanka wamamuo ho ema asase sofo enso ehon to wonum na ofoso be ma ewiase a yete no wo ho se wokọ baabia no anase adwumakuo bia mu ya che se epanyifo na kasa wonum ho no omu nkyere wonum ho sabi omu ni nsem bi abekwa akofo ye na bi ede aba na mom enketwafo no omu na ya na edidi sansensem no meti we mi yo hene yire mi kunu ti akonwa tuntum so ye tete me wa ahemfie eti aba ahemfo asama ye nim sade yesika edefa na we areho mistake ya otumfo apaka anwenefo hene no ya no wote adwa so a ye tu no de medi nkan aka enesa na asem na oka se wonum kotwa antroto ne so ena opemso enso agitu mu ena okase won firi na so nko no mesra ne se ye ba ye sa kasa fidie so bi ma won twensan na opemso we no sabia so sabia ku eya wo sabia wotena himfi anaso wotene fie na ni nhia ba na se na ni wu ba bia wo wote no na mo ho nsam de meka cho se pi kurampo efiri to akonwa wote so ne ho a obehu anaso obete eti sa asam no ka sif se wobi na akwa kan sembi ede a kire wohene ene wohene so atie ne trasa ene wode atu no nya sa na wohene wo ya na ade eti ho no won twensa mayen na bia mo nso no sa se beto ho na se yenya ntete ya yesra ya hemfo no bi se eya wonum so mpele wonum ho entu mampa amerika esa se ye pesika nte no na ye twetwa ton ebedura kire wo se ye tete no kwa apaso no afa na we di akoye akodi we mu afa na we di akodi we na ama asase ho so apia be mu no na ja so no akasa no ehia na akasa no mu tete ye nte no asase no onim sa ne dia ne hase nom anasa we se nso dia ne hase nom esa asa no mo ple wo mu ho aton sa asere no nti ena ma ne ko ba sa wono ye tete asase ne ohun sa ne dia akodi obi die ma obi nso dia ba bedi ne die mu no eti yesra na nanom se sa wo bedi adwa so a wono mo hwe na mo nya abotre na nya se ne wofoso be ma sesan ya ba konwa die mu enne wode hyekan ho ya wase ade ni si akonwa so e ma ne be luli nso no ni akofo obi a wote baabi ncha baabi kora all because bibi won nsem na all boka no all basa oba betene ka enti wo ba asase na wo akonwa no ho a wono so be make sure say obetimi ato na ya na de sa confusion ni nyina ba no enti na no mo hye no so mfa ma ye na bia mo nso no foso be ma sa table ho na nsem na ba de doso dodo wohene na wote adwa so wo no mesre no dikuro na wote wo no odikuro table dikuro samu afiri wo ba no edoso wasa afre mesesi e but me ka chance de jawa na de aso aw panyin se de onim to no ene de ni gina kire no ano ye ko bi de na ye pekrama de na kosa bi aha yo ya kofa obi a se bia so wonya bi da aye bi afo e de be kwa akofre no
eti woni mu ya ne yede na ba betena ho se won hwe akire wotumfo asase anase bia ne niema bia wo ho no won hwe so ma no ye hwesofo ho na hwesofo ni bi wo ho ene wonum sini wonum wura enso bible say akoa ho no on sini ni wura da biara da enim guase na ne yede bra opem so obia bobo fie bi odna ba bi krampo na ena papa we giants ase no woton a obakwa se otumfo se Dr. Blessed Foster baby o bi achia no ono abese mi de mi de ehuna mane o senior man say na senior man mi ni mo hwe eti ye ka kira hemfo ne say ni tituru eni odikurofo na ye de asase gya wonum san hwesofo na wonum moma kwakwa cha wo hene etwetwa nsase to de na ye yakura pa de safata say ye de ko manhia fie e ma ne kwoto wo hyem kena say bi asase we say anasa asase we say no ya to de ama obi na honsa e bia ye beto ne no ene wonum nya say obi ade fan asase no okos smuggling way ene ode ko eti ye ka cho mo foso be ma fe na aba ye beto ye na de sita blas asase so be bia safata say ye de sha every to no you make sure say be ne sa na sansem na efiri wo ba man so twe wa asase wo no eto atwa na ofoso be ma anya sa na say ye ntimi amoa na bia safata nya court asem ni obi hu say court Ghana hanko ntimi kodi asem court efie bentu ni ada so twa kwan eti obi ama asem so na me de court e na me de court ye de be komanhia fie mu baby asafata se edi wura da kwa de bewura na opem so ankasa ehu asem ne se de esitia na apɛ anopem si bread ya ma so be ma me de ma no asi okay badwafo akasa na ade a odikuro madi ne ho ya wota bere ne se nempo apakamefo so ka ho madi wo mo ya ne se omo atwe yi wura no awofom omo atwe santehene na no awofom adenti na meka sa abra krobia sante kotoko hene nyam kase asantema wura befro banwa no ene wo se ensem wo kotu nyina wo yi ni nyina ba kotoko fie ene obesiesie ye ene wo se fri na kro no se adie bia beye ahensem wa santema ha no mo obi amfa nkokoto efri se ye ka kotu kra no a kotu kase e wo Ghana eye manhia amintumi enkasa sabe kra debi Ghana ba ye no na manhia tiase na ohempo aka se ya wudi kuro na watamasem sem de kokko tinanam se de busa no sa no na chese wo wankasa na wo ye wade o Sompa FM ya di kuro na gya wo no wankasa na wo ye wade o na ye wura mu kakra kra no tabre honsam wo ho ye wura mu kakra kra ye se park wo mo aton market wo mo aton asieye baby ye twa aton ye musa se ye di kuro na aton ana anasa pakamwemfo na aton sa de ye boboso yi ye nya so me ye nya ye o frich na kono ye ba wuram ne de wuram wo ye wura ho na ye na me danya me asese manfo na santima wura ba King Solomon no no nyansa na kura na kwa bi so no ye bi King Solomon de no kwa bi so adentina me kasa sesia no uduru manhia fie na nyoma bia ensem framfata no wo se kotoko hene wo tu firi ade ne so efiri se ye manfa fi me kan santeman elutime ka tire di kura wo wata bere ene afa kawenfo hene se ye mo mfa fi me kan santeman efiri se tabre ya sante asase ye manhia fie dia kotoko hene dia enuti panipa kan akoma to ye mu ate wo kire baba wura mu wata bere asie no nyina ye kwa akohwe ye behwe de wabo awuro bi diem ekoba ne sane esa ba afidie we so a ye behu no ba bia susu ade bode hono befa ye mfa nhyira kese e manyam kese santima wura ye kasa otimete kama pa ifiri se ye tu ye ho asi wo se ye ma sentence because aya ne ifiri tietia akoma to yem kama ya ne togwe twetwe nkomo sesia okay I'm a hitipa almost say santiman yes ya ne kama kuma ya ne ame naka wo wanu mu abai udi kro wanu mu abai pakamemfo hene wo wanu mu abai na senya kokonfo anoche ye pesika dia sidai
yenko konfo anochi heye nyam kesi akotena ye pesika tena no waton sase ye ntese ye se taberefo akura no na na ye sika ne ye de baba boa se ye mfansi edana yarefo nkokodem kataberefo ken ye bom hule kwa santima mpomi kurom ye betu galamse wo ho nyam kese na se bonsu wose da bi ha me pregadam se ukoma nhia fi a ono na ne din da ho etiada na umpedin ma ho nsase na muto de on ye bekota abirechina tete ansa on so won potamo peso nya me yadum na ebrebam ye kotogo hoba na de ono so wo efa we say hu na gino ho hene wo ho wo so wa asem kan ya kwano ho na de owo de ma ya ni togweni komomra togweni yansa ya ni togweni komomra togwe me ma wakwa aba yo papa cho mo yede kama na wo so togwe si eka sunsumu asem de a enya mo bia amfa ma sunsumu asem de unnim amanfo kura jiwatum enya asem ketwa togwe benini wo ho ya mi papa benini mi mama nso benini mi bibia nso so benini okay mi papa owu mi di basase so ni na no na eduro no na oye ena otumi di wu ye ni na ye ni ba no ye 95 ya ntino eno na odi wale eno na otumi ye bibia ntino ye wu mi di tum nti Ghana ha no na apeni bi ena ya na etumi ba mi papa ho bini Sompa FM ena metumi ba be pie e wa ha okay na me so me ba be wale e wa ha mere omu ye 3 e wa ha ena 7 e wa bini to go sa 7 na aka o kan na ye me fe kwa acha se wonko akura du se mi se obade uyi anipa na se o yele no ye bebre na o ye freedom che se okay isa se ukwa hana se hoyesia na wakobe bi fufu nti na wasumu adwo ya nti mana yare bia to me ntake but e ba ku pese dia wo besoro kikikikiki togbe na udin no ya obo ne sai amanfo se udin no so bo no ye frame togbe ahaban keke azibrigbo sonkalu kagoka nanu ase kire sai ase ni se mi me yanipa mi mami huso mi betumi aye BBC suwa ntino ka kesia o lodu wo mu no onanti e wo kwan so a unti globlo bia nti nebu soso no ka kitua ade lodu bia nemu no onanti na unti globlo ni ade nti se nkrofo bebre otumi kasa se metumi ye sonso ni ho adeba metumi ye sonso ni ho adeba nti nde me pese mbeba ababe kasa se yakupon bua mon foso na mon kope ani parti se togbe amban keke aye Ghana ni na yenkoto adwan kese baako na yebetumi abubu ne nan ni na kire se togbe amban keke ye wotumi na nipa no so wotumi nsusu a yenkasa ama adwan no na ne nan ni na Sompa FM na yenhwade because yentesi ye hu a yetumi hu beebi a hondin okuraye wati dem kam ntino nchini eye bibikitua but ube nuya nkwan na se wanhwe so yie a nkwan no ya dia obetumi adibi nti yariye ha nipa wa wiase a na se yariye no enye face card a mi to be ha mekeke menemo ne hu kwanya ebetumi afaso a anipa no betumi anya hoto anipa no ba wiase na se ye check na se no anipa we obetumi anya sika nipa abobra ewa sase so nebu so anipa da se na broken no ye okwanya ebetumi afaso apija anipa no na chese ahoto kese betumi ede aba ye wo busua bi wo ha u start bobra akọ winimu kakra bia na wadwuma se anase yare betaka anase obetumi awu afia wiase nti awiase no ekweti se sebi atade a yetumi koto nti no u yizo atade no kakra ebedu bebia na watofufu adesem so ati dem kam
nti no sebi aponchi kura owu ni bakitua ade tu ho a sebi on say to me fani takra ena to me tafre ne ho to me tafre ne ho to me tafre ne ho said ye be ya ne ho betimi efe ena betimi agira ne nanso ti ye ya nipa no ye pese this a bibi e kwakotu ye this a bibi besi asa na betimi atu anamo nti mesreti fo ni na ana mechia omuni na se no ewo mu se anipa bebre atu anamo a enkosiaga anipa bebre atu anamo a enkosiaga nebu soso no anipa bebre ye police ni nti enye omuni na omuni mutuotu anipa bebre ye soja ni nebu so enye ni na ne etumi ni mutuotu u ko soja omuni na mu shatade but obi o ho a eyetela ena atade ena etumi pamo ho I see eno so ye soja that is one team tutu yes to me tutu yes to me tutu so togwe manfo bebre eye sunsun dwuma na so togwe haba kekede eye number 1 okay yes obia na omedi whole Ghana the whole Africa ni na obia na ome face to face oni mo hu me say wa hano andra na mama bi na neba oyare serious ena odi akoda no di bae ye hwe no mame no ni mami ena etumi ye no sam ntino ye mfa dro bia de kano de ehia ne se me ko hu mame no se akoda no jai no wan jai no mi ankasa mbetumi aku e wo sunsun yes wan fa hwe yanka no de mo se oni ni de ehia ne se me ni mame no de nkobo e wo sunsun ye de nkobo ni na no na me baba ko de bechia na o video ye ni na ye di kire mame no nti na o ka kire me se okay opam show nti kwan bia so no ye nko persona po ni bibi kakra di bra nanka nti akoda no ni ho ato no nti wakofie nti ye nimu adwuma no ye ka no krea anipa mpese befa anipa on pese befa nti mi to be ha make ka meti hai sebi uye anipa na se o pese befa madamfo wo sika wo ni sika wo fa madamfo ahoto anka bet mi aba wa setram e wa wiase no na nya de kitu metumi bua oba metumi bua bema o saseso because many mu say yakupon de emba obi kwa swati dem kan se sia ye kasa sese no ye wo anipa ye asofo papa e wo ho ena ye san wo anipa eno no enye asofo papa odi yakupon de ye business nti awiase de sa na etie nti no capital for no de edidiso nti bechiati for ni na nti wa upese ubetumi afre togbe amankeke no no bese no eno na egu screen so nti ubetumi afa mi akasa mi personal number no eye 0244 48 47 0244 48 47 ananse 0244 50 60 ananse 0244 50 66 20 WhatsApp ewo number ni na so eche bia ye bedi bronya nti ye bedi bronya de ye na ye no mo kakra se anipa otomika se nyakupon bua me dan no mi beboso nesia mi besifie nesia nyakupon beboa me nyakupon empija me nyakupon ombie kwan ama me weni bre apenifo ka bibi se anipa ofu aduapa no sa anipa ko na ye den aye piam nti wo a ehaw bi da wo so a wonim se yare bi ne taku wonim se wadwuma sei obi o wa to me frɛ kura se me ni ka sika kura se okay anka to be die aka metumi aba wo bati me ni ka sika na me nyemi na metumi be san fa ka sika David and kwasem se wo kwa yo first impact pan ko and yeah o sa pan di o de kwa mu yes na chese sebi kafra uye bema na se ohu oba se we neje hu na oba no ade wechi na wo no akọ hotel nti hotel wura no wabo ne buo no se eye 2 million na chese oba no be de wechi na wo be kase hu ni sigana ai ko esise okotua na chese bibia betumi ede togwa sunsum wiase no se uti ukromu a baye betumi ayewo
ɛna so utu kwan so abayifo behu sɛ wo ho ana yes on say ye kasa wa hasese no anepa bebre wo voter a mo hweye anepa bebre ewo a friend say boruga ɛna mo tumi hweye bebre wo sekwi kontombra bebre ewo ho sekwi duabiso ni ade ni na bebre ewo ho sekwi enchi bebre ho menimu ni na so ahun ɛna mo tumi hweye nti saa nso na wo yi anepa na se wo akasa no ofiefo no di wechi ofiefo no hawampa bebia de ukobia no se we di kra omo nti no ukobe bia dia anipa bebre tumi fi se madwane afri mi family mu nti no omutumi hame anase makosi mi fie nti mi pe family bia ne ho asem ni ade ade debi enye sa na tie anamo a wo betumi ato ne se enu na ye protection a wakasa no wo beba na betumi a protect wadwuma a protect wakasa usika a protect wakasa ubibia left to right ninya itogba abakeke last year ana mi akasa me kitamika ambe ko baabi ntino na nkrofo omoye plan say okay umbefa etuo ashutu togbe abakeke omo shutu togbe se etuo no omo ashutu no saa na tuo ni na apaye ma chere omo say yes ni papa one dia grow azibli bro or the woman me mama so one dia grow out to me the woman so ti ye frɛ be say we bema yes nti Sompa FM we bema wo basase so a wo pese obetumi ya dia grow bi ho a o ti ho sa no na anipa frufu bema frufu aba be gine yere afri ne sam yayai tebe so obi ho na wadanfo akwa jiwu sika na on pese obetua sika no na wo so betumi ya de che no obi ho na o di kokot na pen down cobra ni ade debi be ma de once ye call once dia work so be who say yes you say togbe ho yes untinu wa o pese obetumi aba be hu togbe amekeke no ewo ho okay u bounce wa ye betumi afa so ye betumi omro ye bre na so na fa ketwa bi tato kakam de tato na se o se togbe ti o tie ne kasa na wakasa pa obi a wa na adwe se wo ti togbe kasa no bibi one ne kasa na ko nyina no esisi so na bigidi esi obi a wo hweyen o se ye besre ye nnuanom so aya na mo kotogo ho no o kwa nya abotre o ebi ni abotre o sika na o kwa ye no kwa na togo eka o kwa na o tietia ne kaka o twa na installment ba o so pese o kwa ya instant ye besre o kwa na kotogo a wan koto na o de nya abotre ene ni nkomo because nipa bi wo a se be togo no ntefa ako itu o tie wasem a ni nyina na obeda na matogo but nipa ni bi wo ho a menya sante no okwa onim se wo kɔ ni instant ese no ohu togwe wan hu togwe dia na ne kokwa apai misra wo kɔ ho a nya botre nya kasade togwe du mebi na kɔ ne sebe okwa no hu kasada sebo no ma bi ade kwa enkoye kwa no no wodwe nipa ho ti na togwe se wo tie ne kasa no wo kasa ye ne ya se nipa bi ti wo utu kwan sebo nkwa wakwantu aye bibi basa me menya ko bia se utu kwan amasa eduru bia no ka se bema to bema duru bia bema de nante kaka ananya bema kwa nipa nante because nipa na manu nsia bo enti de me pese me kan nyina na togwe waka no wo e nipa na to tego hu ne ha na e different wo ko no so ho e different wo ko to no so tia konwam na o ye adwuma e different enti e be sere nipa bia adwendwen da wo so wo to ayento utu kwan anye ye unkwa odura ne abɔ unkwa ya wu sika nyina ya pra wote abrochire enkoyie mesra wote Ghana wadwuma sem no timi se tosini se wo we wadwuma kura na ekoyie kura bɔ ho ban tokotogo aba keke ho ni din no ene ne honam se ko na bibia betuma yedai aboa wo no okay togbe ye fa ye ma no ento edwa last na ye fa komo twetwe ne mra wiye okay me pese mbe chi atifo ni na se yakupon bua ye be sansia next week okay ntino mi ankasa me number no eye 0244 0244 48 47 0244 48 47 and answer 0244 50 wa otie togbe aman keke uye oba na se won nesika na se sebi wo pese ohun beto wa fosu na wa pe kasika me ne wo pedi nkobo asodwe be ya adwuma ma kwan na sunsun bi akoyi wadwen afritogbe aman keke so se man ko ma ye wadwen se okay wo ko a se ne se
so ati de meka no nti mechiete for ni na say Nyankopon behweye na chese wo akasa na ohun beto ti se to gba menkeke mechia obi a okay okay yani number ni na no number si ni na no WhatsApp also okay nti wotumi ba wobetumi aye no voice message na say wobetumi atwa wo san left okay ye betumi ahwe no wa tro ma mi din no papa din rien say okay ube banso na ye be ka kire wotumi banso na ye ka kire okay okay yani togbe ahaban keke na twetwe nkomo no sunsum wi asese de hawo bia no yemfa enkodan togbe ahaban keke efri se wada so na wona egu abonten o nan na aka abonten no de obetimi aboa wapia hwe dem eye togbe ahaban keke azibilibo so kalu hono na yeme de no togbe ahaban keke no ye komo twetwe no bibinti no late bam kakra na yene ahokaja the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spritica yene no na ebetwetwe enkomo ahokaja wo frinkan ton na yene no ebetwetwe enkomo wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so no awiase nyina etie sa dwumadie wei sa dwumadie wei uko Facebook YouTube a ni nyina amanfo etie papa na de besi wo dwumadie wei so eno ti the Oracle of Africa yaka Oracle enkomsheni anase obi a wo hyenkom na mom Oracle no de enkomshe no obro so adie bi besi wachi no hwa otimi eka ho asem ene anwumere yi eno ti ye ne the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spritica yene no na ebetwetwe nkomo ene anwumere yi ewo dwumadie we so yentie ne nwom no ansa na watumi aba yentie ne nwom no ansa na aba kama ne enko emfa nko yanim no okay. Komo twetwe no a ye betwetwe no enya agudie enye agudie papa na ye busa se December crossover omanfo dodo no a crossover wo ye no 31st na wo hye won kom na ene ye ne the Oracle of Africa, the lead executives of Chaos and Spritica na ye ne no ebetwetwe nkomo ene anwumire eno ti 23 December edie na esi won kran 23 December a na AC or Ghana and come shaban na pesa utibie so pesa otin come share na pesa utin yankopone na pesa hu se ye kasa di ye ne come share pandia the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spritica and enmrei mene ahokaja na ebetwetwe enkomo enya asepketwa ewo dwumadie wi so we ne dia santeman agiatum we ene de Ghana man agiatum otententu ya ma ye homene so baafo ya boye ntabam a ya bono ya twe the Oracle of Africa every enkran ene de no abakumasi kropom ha say the lead executive of Chaos and Spritica ene de no wo de ma santeman crossover no honsem no ene obatibi en sembebre obatibi ewa afidie so yene no ebetwetwe yenkomo donhwere baako eye enkomo enko a ahokaja mema wakwa aba medose opanipa bibia boko de kama ni yetwe wo no nso birem ho nanso so no wudi onim de nti aye leti no mentimi ka ho asem ha se yakase ahokaja wone hwan ahokaja ye most of the time I am me cap me ho asem okay because they be me kase me hu enhia nanso adum binti me wo the gift of foresight and I'm a friend from the prophetic gifts in the opposite right and with
training any embrano mitimi a specific level via may occupy the office of the oracle. It say maybe the title attends to the oracle, but it's a office. This is not will be as a prophet a office and the office of the prophet. So I'm the office as and I be based on say Okay, I don't teach my dear we yina no dear one casa de was a count found name afufrunti. Okay. I don't teach Sabrino. Aquadabi o Koshuku na Yama no a quanse ye chiche paper more class was say or Montro myself. Enti Aquadaba could dear no to ho dean. Now month was that take Osei Aboagye from Asem Mpe Nipa. I want to make sure my dina make sure. I could do a collab back so. Okay, one throw her. Madame say, come up on why? Or the madame said, me a mini. Enti, Kaja, enti Sabrino say, Okasa, where we need ya. A man phone sedan, see papa. Enti, my young who say, Kaja, wouldn't ye? Officer who do know what were they and I won't what they and think of Mokakra. Okay, Sisia dear men worry. Ejuma me ne near me Sisia and say me de near me wo edeboa in Crawford. Inti most of the time me cast me nye Christoni in the traditional sense. Me wo near me ye find this and Adoma Ediama me who nyoma start me say SACC nyoma. Who nyoma to me say SACC nyoma. Say no say obi ko ha obi no say no ana say wo say nipa kora. A bit me ako both ways. A bit intini na jina near the reason inti. And yes I'm sorry and I'm say obi keke. Sometimes obi baba me ho bia obi aye ni say opeso den opeso ye nipa no so say answer na me say nipa no ese me ku ekrohwehwe mu hu se nia o de asem na o de ba na e yampa na e yampa ese me sorry ana me so me ye nia me pe nti se yampa dia nia kwan ye se me de nipa no fa so dia nia de na ye den afa so ba se yampa na me me yimi enti anyo bi ti se de hin bi na utimi say no bitimi se bibia bitimi adwen I just yet free one. You encourages. And you may be when can radio. Now, dear, he be not to me any year. It's me, my microphone or more wood that war microphone yare like Amunya Yarisa, Ubi Nim near or so or ya, yet train a quiet and money who near so ye, Ubi in some Sikamba, it's me, my Aquanchema, Sikaba, all those kinds of stuff. Generally. But most of the time, my customer may specialize in healing. But you want your my healing suiting me. Not just say I are a son of dear, a one on yard, dear, and shoot me say, dear. Exactly. Okay. I wore ya dear be a hammer for a grandpa. I wore ya dear be a hammer for a Ghana. One mamma for baby. And ye be breed because any be breed about me or some pet I wore. But the few of my bano at least 90% in a day. Yes. Wow. Yeah. Okay. On come with demono, okay, say, on shed Daniel Christian. Minye Christian. Unye Christoni. Now we are there. If we say, to me, Esaya dear, Utimi ya dear ye. Now, Oshe, our title, no, the Oracle of Africa, who occupy high office way. Not just say, oh, bron conscious wa. Say, ya mini paneshem komu. Now, when you Christoni, Debia, sometimes I am Timisha de Bissam Passe, Yesunankasan in Pono Christoniana. Nanyamina or say Osman on Son, Sanyamino Christoni. Abraham, I am Modi Obuman or your Christoni. Isaac, your Christoni. Jacob, your Christoni. So, Muna, your Christonia, adding to say, Medi Christo ni a talk me. Then I make an what else, yeah.
omo a omo ni mo nyankopon omo yede omo som se na Bible ne kan those who know their God would do exploits omo ni mo nyankopon no be nyoma shonko inti me na mimi nim nyame a mimi di nechi if o feel say mimi nyame ye obrun sama mitimi nka he because Israel fonko Palestinian fonko Israel fo nyankopon ye Palestinian fo nyankopon Israel fo nyankopon boa omo ku Palestinian fo Palestinian fo hu Israel nyankopon said den bronsam nti at the end of the day no I just say wu ni mu nyankopon mimi nim nyame obi fufo so no Pastor Bibit ma share baby akaso e Kristo ni minim nyame kura on ne kasa me nyame nim ena me ye dem midi ho dance that is all until I never put the tag say me Kristo ni na wo a ebia also ti nyame fufuro eni a also the tag na to so no obe kire me nia eseme ye it's not possible komo emu hwam papa yene ahokaja ono the Oracle of Africa, the lead executive of Dikeos and Spiritica yeno no ana etwehwe komo enti ahokaja wadawroma na ne wu nyankopon ne de he no say obi eni hoso a obebo ni nyankopon di nya kire o so da o she Bible mu a me de bia me there a lot of preachers o she Bible ni mu there is nowhere in the Bible nyame aboni din a omokan so be feel some boy no be a quotation even the book of Daniel and the book of Revelation John who nyame din say bone mama son yes manenka Daniel so ete angel ba ku say obo nyame din yes manentro nti nyame timaka ne say me na himi ni mi nyankopon din de minti mimbo because obi eni ho a nyame bi eni ho a obeba ho akasi midin di asimisi okache nkofo se midin di say it's never allowed obeka say kona koye ejuma we onka say kona ko bu midin onidin no de koyere if it makes sense if we preview say you get an actual God that awesome no a unim na de bia meka chenkofo ye drew ewiase a nkrofo na enim nyame nyame nimom. And there are two different things. Debia obia sorry minim nyame. But the most important question is nyame no enimwana. Was it then many are called, few are chosen. And yet nyomuka iradi and a bedding. Very good. Into the fact that wo unim say nyame ne enche so ono den enimo. And as one usu nimwa when you know what this secret type of relationship share obi to say Abraham or Bible share the type of friendship anon ni nyame yante da ewo Bible ni say na Abraham chinchin eka ni nyame di nche obi it's never allowed nti okay yane hokaja na etwetwe komo ewo Terawan TV Sompa 93.1 oko social media handles no so nyina ubetumi afolo dwumadie we enya asem ketwa eno ti me ka kire wo se abotatia wonam emaba so eni twasuo adwumako bia daworoma ene na nwumire yi ahokaja enkomokora ni didie wanya bi 80 3A Herbal Center with the 3A capsules Coco Master with the abedwa so orofo yenkonye kotu Coco na se na Coco no edi ni panya enya asem ketwa wani so a eyo wisusi nyina eye Coco amaman agina usisim eye Coco ena yesa ade no enwoma tuntum bia esisi honam ani no Coco ena yesa ade no wodofo duru ba bia uja wonan a amaman emoja efirimu ba Coco edi ni panya enya asem ketwa 3A capsules Coco Master ena edi etu ase Kolina keba Daniel ba Mr. Eba Apidank yenko na yenko tobi 0546 107 107 0546 107 107 3A capsules a Coco Master Papa the sciatica expert a 21st clinic or for 21st clinic eba yeno abasubodie p na waje sciatica 21st clinic ba no mienhu say yade bia friend sciatica so sisi e fa usire monako kom akosi unase or for one hwe ya beka se empane e wo widim debi ntesa akra anaso wa hwe beka so watie druwe so entim ayade sciatica yade no ye papa yade bebia da free utrinwa so efiri onase nyinada
21st clinic ebetumi atu ase na wode amount laboratory ne scan fidia hudu pi na odu ebegyina so 15 branches na wo Ghana member ehwa overseas Alpha Radio enchemu ho na 21st clinic ewo Kumase ya court council quarters court junction wabuase Domi market Accra Sunyane Nkwaza Techiman 21st clinic was in Yemini 0540311311 0540311311 Odi for Samuel Prayer and Counseling Center Eweye Bremia Kwaja Kwanchire mu Hwam Ewodi for Samuel ho Odofo Adebe Nadani Konwia Dawso a otamfo abonsam ede to so a wuntumi enye ye wo difu papa obetumi eyin konwia Dawso nyina ede afiri so eyeka promise and fair nanim guase yade na ye kwankro Dawso awade ne yeyi akwantusam so ye bisi basa wodofo yenko odi for Samuel Prayer and Counseling Center menhia yembobo ano Jaba Family House ho ene wo yenko na yenkotu yade ase na empo ade biada adani konwia da so no yenko ne yekoyin firi so ewo odi for Samuel ho 0504 588-454 0578-405-519 and 0265-441-995. Mention Bobuano, a Jaba Family House, NOD for Samuel Owo. Your destination travel services order for Yanko na Yanko to some Enkodano. Now, going to some party, I just say your destination travel services. And Yanko Juicy can you order for Bruni Krum and a Woko Ukushia, the Oko Yankru to a Juma when you see Kadia Baba your destination travel services. And then you will make come for Namediamau. A Hifan Apesoko, Yankwaso Command Point, and your destination travel services. When you also come up Burra Bank and only dim anymore or Benjamin Saba Clinic pay 0257 298 084 0257 298 084. Yakwaso come pon ena your destination travel services Bristol A1 Ventures Bristol A1 Ventures ono ena the Allison soap baby so or the Allison ointment na the pomade no de ano de papa rofo de na egu honamani sansa no ama odofo wo baby a wo shata de na enya akono no eyensoaso no ena make am for Allison soap na me de amam ma already no enya na hana ha tontontom de beya utwo kabano na watwa akira enyoma be konkan pa eduru ba bia honam enka wom kakra enye Allison so fa bidware ebebo pa Allison ointment no so ebo am pompon na esisi wo no eduru ba bia ekro bia tutututu wo no na omanu amuta checheche ade no se munya Allison ointment ni bia ebebo ampa efiri se anwa no etu edigu so a wanhwa ne hwa bompumpunya emwa ebe ha pa yi na wode ni pomade no so aba wo ba bia da wo hwese ne timi be kama wa ho ofa dodo no ejino timi so eno nti wo de Allison pomade no hwese timi no ebetumi afuo ne mpo ho bi ewom bia no afirim enka wo mu a ebetumi atu no ade afirim etimi bi ebubu bia no eye Allison pomade na make come for na media amount 0592 145 024 0592 145 024 yako na yako to Bristol A1 Ventures enyoma odi abadwa so Allison soap Allison ointment ene ne pomade no ebi na nyoma enkonkai na enanwumre ye ne ahokaja ena etwetwe enkomo de Oracle of Africa said ye komo twetwe no esiko no edeye papa panipa yensan ku enkomo twetwe ne so Saturday 23rd December a crossover no penny and the inti yaka crossover say free yebeka si bibi bonimu ako bibia eye papa sin near I mean the first instance the book of Exodus abra Israel for Mijim for assassin so no na omo den equanti team inti then see Moses Moses say onko den emfa nyame manu emfi honko baby papa baby a edore nti omko ene na den na me adum omko so that's the ideology of crossover but near inkrofo enye aware ne say crossover doesn't occur when everyone else expects it. Because we share the book of Exodus, the crossover and answer na AC no Israel for quote and unquote we are free regime for no
omo ko jeje omo jewelries ni omo gold omo diamonds omo bibia e subscription omo gbia ansana anajo omo start say omo yeden omo ko but eneno say yeah crossover. I don't understand the ideology. Obia CC cross over 31st, which I don't have a problem with. But I had to say CC on the 31st na I choked. Inti nanka say Obia bompa nyame ba kwa sa nyame no unti hwan the first. Because crossover nanka ye wia bibi ni wia ye twemu temtem. Inti meno ene me omo di mechi no. What we normally do here says since 31st obi asi your crossover no. Your crossover way before that, within a week before. Inti no at the papa see in no yen twe. Inti by the time I won no we cast o crossover no. Na yen ye drew promised land na ye twem. And say some after mo ba. And I just a moment per some contem. Oh, na say crossover ni ye wi anse na yakọ. Nti ye wi abibia o ho bia nti mu wi a mo ne nkrofo na mo ne mbompa mo nko hwan a yense nti o mo first. Ni hu ni amu betimi wi a na mo so mo di aba. Ahokaja wo komoyi baabi a wonami etwe ma adwene bibi so. Se mo de mo ne mo nkrofo be contem. Ansa ne binum aba. Na je se o mo be ba ne 31st for no. Oh yeah. Na just say 31st for no crossover no kwa bi so nyana. Oh, minga say nyo. But obi akọ 31st crossover 15 years on hwe. On beside inter. Because ebia wo nyame no oti empa no he wa onye serious. Because you find say nipa be 20 million e bon pai. And you find say nipa be 1 billion e bon pai. Sa na juna nipa 1 billion e bon pai. Ye answer ebia 500 million. Yeah, and say be a pacho a better now become. Obi airborne pie or baby a two bomb. Obi airborne pie brand the two general so. O bomb pie no ram, o ram once na she. Obi bomb pie no wafako. Then I mean until the same principle. In the end, we do things way before the rest of the world does things. I mean, our Africa na enye common. But in other parts of the world, they do it. In other parts of the world, a week before, India near a week before, they start their rituals. Africa pe, especially Christosum, pe, and omu train last day, and sna ubia irradie, wine cross over. It doesn't make sense. In the end, we do it a week before, and then we move on. Okay. I feel we dear no mobile way. I think Snap Cinema or Accra Ukwa will be for the Octagon building on an Octagon complex. Indeed, there's a space you are Yebeye Udruwa Ubia bit me directed towards the exact place. As long as you do Snap Cinemas, Accra to do. I hear for na invite to almost momra. Oh, Obia, that's the whole point. Maybe you Christian into Christo for me, but almost you Christo, engineer me the crowd to me, but that's the whole point. Sinibia, because men, I mostly may come from the point of engineer me the first. Into me, Mesha on come abraham me who da, mean till that minim baby out free. The shan come a year deliverance, a year demonstrations, ma wa udi win, and yes, say, wow, do we near the last year, crossover, I think the same date, either 23rd and 25th, but I'm pretty sure say 23rd of last year. No. We had a lot of testimonies that came the next day, but near a standing out, one particular gentleman or buyer on Niskakra, Jobika name a boan money to me a ring. Now, no, and yet say Obuana Messumeboa. Otro meno ni otro ene say ono Orban Oniska nanso obia promise ni ejuma o baby ba ohia phone it me the access bibi oko inti Orban answer ore mu no the last thing na make can say ye di moja aye nyoma inti upie no sena Israel for di nyoma moja aye nyoma and sena crossover event ni bi no yenso ye di moja aye nyoma upie no fa adie ba kwa o tam efri this year next year
fa nti ono no nia odi ne ho to so ane so ono no hia ne phone no hia phone e papa ni bi obetim dia boy ejuma na ye dia den ye dia ma no we ye obi a Yamfani said the first week in January and ejuma na start about 3 to 4 days into January and sin ejuma na aye den asha into or less than 2 weeks oniska emi obi obebo ano ne fefu na niska ombitim dia to phone aye den ache no we no kan o si opie ye na okitayam opie na no nya phone call obi a onim no beye 20 years after say now my friend Sam in Sanka. And I say, oh, sir, and then me. I say, now when you see no Bobby, and I say, my top phone be an person with the chill. Now my shisha one in Sanka, and I see a crime no cause be crab mammy. At that time, I think it's iPhone 12 was a day. Into your person or the chain because on also too quiet the following day. One or throw some message in at the mommy. Make my kind of what shock. And this is not the only event as I didn't see. We've had multiple people by grace having various testimonials. We want to expand on other people. That's the whole point. Inti many debia meka this event emba with an empty mind. This is an echo for echo a lot of the time. Sometimes we catch all night because all night. That is not the purpose of an all night. Say Sadi and Patron Ekoda. Also the boat IBC when it's very good. Except send it a see out me who say okay waiting a year then a see. Won't mean catch Oko hospital okay. Oko hospital no there's a reason to alcohol because Oko could not hospital why you be so open then a yo and I remember sir say scan say yo see who nia here one kasa ebia wakoma yo ya ebia osisi na yo ni hu bibia be den a direct you akosa na online ni na tie o ba no o how na o de ba fasa o how ne ba menja o how ni ofin be he say nkrofo to form say ye professor na osu tie mu bia nu de hu hia bibri sa o how ne da o so no anyi na abra sini bia o kwa uja o bibia wona na upie no win a solution because me no I don't believe say solution after ever be 1 month and not 2 months. What the other number? Upie na sunya. That's the whole. Danwa. I'm not sure that na ka o train. Anga o train. O train na. I just said Danwa ubeba no. That's the whole point. Or how na de beba? De ba. Asa na piem free cinema ono. Utimi hu bibi. Okay. Okay, yane ahokaja na etwetwen komo the Oracle of Africa. Yane no etwetwen komo na wase crossover no 23 December. Omo de omo 31st. Omo yi omo de entem no ma kontem. Eno ti odofo Snap Cinema Accra City Hall Theatre Complex eho na dwumadi wi ebekoso na 7 p.m. sharp na gate ni atum. Nyanyesa 7 pepepe. Ticket ni say ticket no for now na ka 200 ni 300 yen na 200 300 ni 500 500 nasa ye only I think 100 copies or 100 and something maybe if the exact number and no nasa 300 na kaka cry na 200 ni so kaka cry what ba kuma se pen patron what ba kuma se pen patron na waka se fidie bi so kuma se pen waka se fidie is so pen just say first time oba kumasi ni there be the first time na in terms of say make us fidie so we were the second time ewu kumasi yeah okay pana members wo question bi a yemusha no Erade Nyankopon wonhyira wo na wonhyira ye papa yin so na mani age se me hu ne ne apena che nhyira nka ni obo ni wiase se ne wa ma mene no ede ahia mu nyame di nwan ahye yensa tinu se mehia ne me de amede be hwenwan so no nyame be nam ne so de amame ofozo yin dase me wo papa we hu ne se na ni nhye dan hu na de yi into what in the third and fourth eye ne kasa on nanti obi ni na chi open live life said on wa pen to nyina no yes hu ade was spiritually yes the third eye fourth eye no de hwa ade eye ti dem nyina unya ade na kowura akokom dem de sia o last kwa ye ne sisi ye ya o de tena fidie so be ka mu nsem nyina kire ai matene ho nsem nyina yes
ma monitor na che ma ne too powerful to a certain level nya ne nkofo edi yeku ana no de yi man tem wo de no ne na nsan na de no mu yi passport wo shoe mu no line no kura nya no bia nya no line no kura no say before problem baby o pagya nkomo na firi no onso mo rem no mo rem wo akire no odi nkomo a wonte na seda wo se ne nkomo no ba no wante waso kura wonte o ubesusu se oye bibi mo firi baabi nti ba sa na ase ko na ye dene di ama chida wo kan adwuma yi hu bi ana wo ye adwuma ni mu nipa ansa no wo se bi ono aduru nduru ho but odi nkomo bi nti ye ba sa dofo a etie ye omo wo fami ama kan bi so omo de omo nim se de ya misi pene ma me de misi mi wi ama gemi de na me ye nhira se crossover no wo ye nanimu ama omo nya chen omo be in December na me de menya no wo manim before that obeye crossover no ukowura office ameko no kura ye wan na so ontimi konya yesa there we see me kwa kura wa ham odi ase enti nyasam keto an yete ya didi ne sa so wo ka onimnia wo ka awani yankopon asem se munkum dwan munfa ne modwan hyema pono so wo bofo duruwa ebetwam omudi kan ye bibi ansa na owo ni besi akire na bibi ni wanko owo ni banke di nipa ewu wodi asem na se enti onipa bi abeso nante abrabom koko wani mu di kan ye bibi to ho ma ne eba sanya wodi nkomo na akire no nti ewo emphasis e do kan bibi se otimi sei otimi ye ni ye ni otifie tie be ka se na sofo wo se wo sei wodi ase nkura ne se akokora tipa sibira no adome nkura na sisira firi mu de ma bechi won e kire se obi ye nyame akọ nyame nsa wo ne so a wo sei no ye ni ye so ampa aha na ya no mu ne teki se be office no mu firi ni nti no da bi on be manhira no mu ma ye mo a chen ne be ye enome eno so ho na so amana mfrem ba ko nipa oba wo nchen no wonsuro no wonhwe ne ma yie ode ne ma di agro nti nkomo de metiase na ye mekra de ame mani gie kase se mahia no na woni minim so ote ya wo hwe manim kura no ni nyame so mfama me na ni nyina picture da ntim ko bu nkotodwa antentem kwaku mame patron sole ngoi ye komra sisia keja wadawruma won no beba crossover ni bi no die no mo expect sanya me kai no even as ye kasam ko no say you bet me put be phone line some microphone all these things I don't really have a problem with you baby ba sena me kai no or how na ewo wo so no e na odeba but just all ba say obehwe entertainment no pe na obinya ba say obehwe nkofun ni obinya me show asi obi ehia nipa waware no because ono all ba no obehwe ku e wo so de botai bi ba very good ndi me kai lady ba ku bi me just say almost say waware you said all but this the same mindset me man only one advice enukra man bom pa man no me hwe ni din ka say kwan ni bi nipa ne 5 ye abcd ba ku bi pi agro oye na eno ano okay enti odofo enya gudie abrotia ofo so be ma ye danyame ase se enen so no ye ne the oracle edi empunimpu ewa afidie so na eye opportunity ya akonya kese pa na ye nim se ya ye nhira na wone unuamo wa hase na se wahia ogefo na de asa wonko na wo kafa the nations uncle meneu ena mekwa akohia na nti eno ye ti an nti de yengohia ni bia na asa wo pese woje enipa ni nyina de fa say but ofa sineme okwa ye di wachi wai nti nya onko na abekwa akwaji ni nyina na eye me dese akonya na ba on say ticket na ye de beko no ana say 23rd I think say you need baso 23rd ticket na ye de beko no Sompa FM has a front desk ebia begu has a belande da ena akwata 1 TV 1 kran so a ubenya bi wo ho okọ eye GCB abrosan ye no ewo nkranzam a Sompa 90.7 so a won sabeka ticket ni bi ana saw de wani kire mu ewo bonomantem kroposu nyane Sompa 98.9 so a won sabeka bi na eya akwanya kese ya wo kwa akohye wo kwa akohye wankasa no wonhira na wakwa akonya obi obetimi aka wahintasem edi akire na empepi na ne ya na ebi frɛ wɔ ha sɛ no mu a ɛna bɛkyinkyin bebree ɛna makomia bebree
na we say no say aba beto dia na cha say wafa sa akwanya no so take it no betimi krampa frame me ya me ba bebo so na wo mu ni wakasa na wadi nkan ebuki bi dia to wansa because one share na last days na say dangerous obekọ na nipa bu nka ma so afi na be TV free penisa wa ase no all the same dos wa ase no munte no 0594 73 76 22 0594 73 76 22 eno opete kitini bia enquiries bia wo pe no ana se bia nsem se bia wo hia no wobetimi afra na so betimi a WhatsApp abefofo de bi na yetimi a churchwo ne memo na ofo so be me na ye nyina ye nhira ye obekofo na nana ne abrewa yes dia wota na me no na tia so mo na samwa tia bi na ofo so tia ye kokoye ne awukaja yesa antoa ye nkomo twetwe ne so ena misua de kakra wo ho awie yi isan se ye ka se wo ba no na wo se mi ana se minim nyoma bi fa ho ko ban se de misua ye no se ye te hayi unhu ade na so no unhu ade na mekenkan ko ba bi kakra se ye te akura bitumi hu atade ye hye ye eno eye ampasa oh se eno de eye nyoma ya me de kire nkrofo se eye I to say Obia Osi Oye spiritual. You may be who I say to me, yes, and as a penny bia or penny bia or no more umtimi generally. We penny, I say majority of it, my just a way did them with me nante. Akora and I say baby Kreka no cheat with say Akoda. Yeah. On abofra untimi nante. You get it. So there are certain things that as a spiritual person, so to me then it's me. If it is say near friend in the third eye, I don't usually call it like that, but you'll be using it that because of and they're common with people. And yes, send your for at the NFA. Many say, you know, me a woman more huge eye problem. Emma, even Dr. Nekra, the first doctor prescribed glasses, man, at Chimota Hospital. Or mammy, I wear point blank. So only me in fry and I mean or share because the idea is showing. Into almost show almost to me who say minim how my almost me show when who say problem was saying or can see bibi kesi in so then sese me then me who are the me family. That's the point. You get it. I don't catch my say nah I said even send I deny any can person in here I look you like I no look you say any visa lazy eye you know but ni nasty when see you get it because of training I made them who a fame into me no majority of the time me training me constantly in certain ways say meet me without the use of my eyes but no yeah for the benefit of anyone but me that's what I always tell people in no Nancy na me jai sad emotion because I decide I could acquire entertainment only which I'm not I am me back most of the time in no nam de ye e dia chenk for say ye won nyoma or okay nyoma de or in say na kind say me pa yes and then I be numere you and you made the over pen me ba ma Kumasi for mamba ma me and to Kumaya Kumasi for number just me who atade e share me who ina mpacha so issue no said ye amanfo hu flyer no and the show ya amanfo etie nyasem ketwa na wo se Ghana for pa wanwade e no sa wanwade no e na mpese de oracle oye bi mo mu nu se maybe what happen Kumasi haya me no kasa me ama hu se wo gusu a wo ye me fan ko akiri wo hwe wontenten so a wo straight baby a wo ti straight papa yo ti hwe o describe on mama hwade me challenge de ekwa bi so na papa wontenten so wanim sei no me de wo hu me wa ha na me ankasa me mfa me ho nyesa na wontenten so papa bi ti wanim ho me be say wiase nyina hu atade ye hye no enne se di usiti ho atade ye hye nimpo Asem see majority of the time no Nancy what I do and especially with the prophetic no okay we did over there okay my date of birth no me biem. Oh,
Oracle wadaruma busa no foforo Pacho we date over 3 years atiefo obianko Facebook no so obianko Facebook no so afei na ensenkyerene sagana for pensenkyerene the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spritica ene ahokaja owufia na sabia ku sabia nyado papa yi ne koda bremu ayewu no nyina no ekwa bi so no sab skafra nani ehun ade nanso so no ohun ade spiritually no ohun ade eno na me ka kire ne se ya kenka nyoma bi afa no firi enu ayete ne kan se wo ba show yi so enu nti ofalumba wona oba o ncheye nti no yenhwe na so betime describe so de ofalumba esite ho no atade ehye no eni sere wasi afa ne ho no a kama enti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa 93.1 YouTube no enso Sompa TV subscribe share na foforo ehwebi social media handles ni nyinada monko hwese de Nyankopon na wanwade medical ka cho say yese Oracle ono de oyen komsheni wo boro so saa o hyenkom na oboro so saa enu nti no wabusa say of Alumba the nation's anchor and the date of birth enu nti mahokaja wadaruma busa question foforo na manfuti anam bisa say date of birth then ana ma ka kire no wate wate e wo fa ma nyini ndiri ka en kan bi nga wate okay you right on into we anya we mostly just say already obi in that sense so I just say into the first year ubinya about we minimum with the min Canada minimum apart from and now if you be a Facebook you know me who am a bahasa me say I don't really know you minimum with info but the first AE in terms of sometimes make I talk in terms of symbols into what you know me who akoko oye den o tunkusia in kolase edinichi and when that comes in mind and a born leader into when you one the first thing that you catching when say akwa we no you be a enyunyam kese on the so obedi in comfort dom in that's the very first thing I catch on my catch on my very good so that's the very first thing I catch away because in the star no that's what it stands for but unfortunately you know with we no because of that you know odi beye 1 2 3 4 5 1 odi beye 11 12 years you know something because us start here no onimade rough but onim ni ntia afi de no start so suya de na ntia ne ya rough and it's something o complaining a lot Emma it got to a point when people think oh you just lazy say on person of a kind book until it got to a point near born rough because one thing say better than stubborn boy near the ben yes is because of near the a chair no account but also with that you know me who say ewo die some no right me who say I say building no doors be bree ewo ho and we are making it has repeated itself for 1 2 3 1 2 3 10 years every single time sometimes who why naked it comes in two foods either say why naked na ufran toma who doors be bree is who bia ni na mbie and it affects on normal life in the sense of say we nipa sikat mi ba on sem easy but I say oh yeah die bia essay and that dream ne eche pacho waka dream we ache me very good interna the first in eche and the last thing about wo and say o onkola eba o ba debi uniba that explains because na kama we can say event is on be brave but here okay interesting but you have to make sure so binya in kola 2 nya ba kwa ebe how you get what I mean say only bad there is only 2 because unmu bebre but what mean 2 ba kon that's the second born and ebe peko first born on peko and now the first born nya make an enunche say I'm just giving you information ahead okay nanka o banka obetimi dia confirm and e hyeme no first born only no in eye to eye and money how second born ebe foul and okay here we radio so you be on sorry okay and yeah manon pompro yeah manon pompro but with when na American right nya sunflower oil any okay nya sunflower oil
rose oil, and a saffron. Who needs saffron? Okay. Saffron oil, sunflower oil, rose oil, and a saffron. Nafa and chini, once I down for one chini, very good. If I can, oh, they are mix the oil way. Manisi for 14 days. We are 14 days nutrient more can. Wakuma swadi because what you wakuma swadi eye mienu. Say wo ubenya wa we utina na o plan you say wo pe wa business wa o company utina na minim say waka chu bia or ha but eno na ordering. That's the first thing I'll be can. And secondly obi mpa ka actual pen unsem tokro nti fa eno eka ho February after 1 week ube so dai bia be hu asebodam meka to hosin bia hu anye se we ma show right hu bodam na ema anye nhwe wo dai mu obe bisa obi bi fama no de man pedal bia nti ho na obe start say hu progress because nia me this sort of said me make an is genuine say what so dai a we hu say like encrofo dom e wo ho a o kasa obi eti times nti American, just do it accordingly. Na fashion. I mean, sure. And on the bishop, no. You time na videos in. I know me my title na so fosu e wa bonten ho. Na me carry us. And as me my title no enten no ye edidwuma foforo baby. I need 3 days you. Yes, all the ni de nyina na afi ni otie na hu. Ama me. O say de koya no say ahokaja mibusa no se ni dia a memfa mra fidie so enti na ni dia no bishop ka ho enti o ka kire me se Oforisuo ignore bishop no bishop no edi dwuma foforo wo baby eno ho komo na wodi eno ne dom no enti me akasa aye me nwanwa pa enti yane ahokaja na etwetwe nkomo crossover no ebeba so e wo Snap Cinema Accra word for ticket to be available is aka 300 and 200 there said there was here e kan ye no ticket no e bi o Sompa FM Sompa TV ya Kumase Tarawan TV e wo Accra Sompa Sunyane Sompa Nkranza word for e de ba ni wo ha wankasa na hokaja e kasa no se wo ha ni nyina fabra na de wo pese wo nya no wabrabom nyina so fabra na mom se wo pie akwa e wo se wakoma so ade no nyame eyema oye tititia yenko na yene yenkrofo enidi komo kakra emrazisia na True World Vision capsules ebe ma wani na te se wo wani yade a True World Vision wo de nyoma pi na abadwa so India dru 0206595707 ana 0558 724 True Wealth product and I make comfort na media man anyway Joe Apple Electricals or the signal cable abegwa so na sa signal cable no e copper wa yanko a woya ye kan ni na e signal cable yanko Joe Apple wakache Japan house oni MT Abrosano e di hwe ni mu e pizza tafam ho RCC tasi run de nyame ye benya signal cable no bi ato e Joe Apple Electricals 0246 905898 0246 905898 again eno any cement vital herbal mixture no ye konya kopa gan ne de di akatima kapenya gura yen ko cement herbal clinic aso ko mampon ho ne benya agan ni bi ato ba bia etunuro abibiduro ginada ye kwa ye se ye pa gan ana cement vital herbal mixture wo ba olibido no from bema e wo from yen ko tobi 0240616061 0240616061 aso ko mampon ni rubber bank no ene di ehwe ni mu yen ko na yen konkotobi burukutu eye bemansuo na bemansuo enu so ani burukutu no ye de akakaduro ya ne de aye burukutu no orofo yen ko pe bemansuo ni bi na yemfa enye ya ponto ya badinto ene ye yijo no bema de duru ba bia mo anu mo memanum eno na bema watumi atibia die no yen ko ne koto bemansuo burukutu ni bi uni mfie du nwotwemfo asem koso ba wonyem enum bi 0244 620 294 0244 620 294 Bemansuo any brukutu Dr. KKB Herbal Center the Veins Doctor was a Bramian Tonchia na ukotema come to 25 of Kenya say number 2 Techiman Accra Weja Old Burial ubehunu ho na Kumase ade also am municipal assembly no melcom ekwan so wasane kwase ho ubehu Dr. KKB Herbal Center was a Bramian Tonchia ya de bibire biada ubetu ase deku na what the amount 0246
716-984 0246-716-984 Dr. KKB Herbal Center ye quarter atempono so ne yefa so dia trader chako pada bidie dro kase pa odofo yenkopa bidie ni bi eno na trader chako pada wo mo ede nyoma bi akeka ho odofo cholesterol no poison eno wadi agu widie mu a trader chako pada so koma pon one Pentecost asore no ena ebo ho yenko ne yenkopa trader chako pada ni bi akira kwan wo Freddy Menseba Dani Heba Apidan Kolina Keba Mr. Heba ne Blazer Rekwa 0243943413 0243943413 trader chakupada and I make count for na media amount Dankeba complex odrofo clinic papa Dankeba complex say brane betu yade ase ama me ne wan say yade ne nipa benya so na yade a orofo yenko Dankeba complex e wo pachi number 2 de ben na dank ontumi enyama ntumi ko nyuma so orofo wo de afidie kase bia bawu wo hyemu a na afei akere ba bia yade ne wo dank say enu papa so owo bi a wo de ebeka yade no nanem san yade de Dankeba complex one city life high school no ene bon e wo pachi number 2 yenfre dank ahotofie e wo ahoma trufo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 ahutofie Dankeba complex Joy Cam Roofing Company Limited yankoboy danso ye penchance papa Aluzing Self-lock, IBR, IBT, Irota, and metal trashing. And only a decobo dance or for a carpenter for Munim de, on between about danoso and Yadomo Yajuma. Tachiman, Accra Sunyanewa, Kumasiawa, Bogatanga Kaswa Tamale, 0540-125-816, 0540-125-816, Joy Cam Roofing Company Limited. Or for your to seminar Express Group, Yekobro Nikroma Kushyandia Koyejuma, Canada, US, UK, Australia, Germany, Hefana Pesoko Ebro Nikrum, and Express Group on to me and Franco, and moving Kojusi Kenny Debbie, Express Group Echel, Nanecha, watch and Wukumase, Accra Tema, Islegon, Takrade, Sunyane, Tamale, Bibieni, Express Group say, Wakon to seminar Fabedano, Nanyoma and Konkai, Emfa, Emma, 0249 000 448 0249 000 448 Express Group or Frau come up. Liberty Conference is here again. Liberty Conference now order for a 5th anniversary. Liberty Conference ba yen enfienum na wadi enya asem ketwa kra na nyamia chioma hene yadubu achi aduma chede a enya asem ketwa wodofo Liberty Conference we no esanse enfienum a wadi entino wo biem na bia wo biem no okọ Jubilee Park eho na okọ no akodi dwumadie we na Jubilee Park no de wonim ho Prempa Assembly Hall uduru ho a obeti se dede no ekozo efrenipa ekono enya asem ketwa 25th November na anyum tofo a woko dwumadie we ase no enye asem ketwa Minister SK Frempong kwaku Chesi Efe Grace ubehunu ewo na Sandy Asare enso ekọ dwumadie na sibi Kwame Jedu enye asem ketwa wodofo anyum tofo kukudan omo na ekọ gigi dwumadie no tata ewo nyame mu enyum de eye twice prayer enunti anyum tofo kukudan a ekọ 5th anniversary we enye asem ketwa kwa enunti yenkonyenko bompaye yenkonyenko dimpaye ewo Prempa Assembly Hall enchen hwa Jubilee Park na mekanfo na media amawo a Liberty Conference ho na ni nyame akọ man ya dubu ache ebe kwa akọ bom punimpu na ade a wo se nyankopon ede dawo ade a wo se wode esomwo ansa na yate asi afufufuro mu no wakọ akọfa unhira enso ewo ho a Liberty Conference na mekanfo na media amawo Lawson Herbal Center wono na de Lawson Herbal Mr. Abadwaso or the Lawson Hair Care so Lawson law care Abadwaso and or the Lawson Dire Man capsules and or the Dire Man bitters Abadwaso or for yenko pebi na yemfa eni adwuma ebebo yi papa yemfra Lawson for wa homa trufo we so 0248619999 0248619999 yenko Lawson ho na enyoma nyina enkonkai ya kakra bi na ye bia homa no na omanfo ensem bi opese ono so obusa na ahokaja eyi ano edema wo mo no yakọ akwakutie ahokaja na mebusa asembi se sa
crossover we no e be pa na man for expect and from free ho na me kind no the only thing that you expect and say or how na da also no echo that's the only best because me nim ni ntia Yesu kra kan or say how should I put it, there's a time for everything basically. That was and none of us what say enye bibia na ye den fasting na bibia na ye den in Bible no maybe wo share Bible amamre mu a ube hu point blank and then na nkrofo ache mu say Old and New Testament minim ni nti omo yesa ba Bible no amamre ni amane wo ye wo nia eso ye for anything a how nti I just say see a Christiani a wo ho obebom pie every single day unkwa share them for 10 years unhu hwe oda so share them e bom pie to aso but say ope the results you have to go to Nipa or what's our results into now we are entreating those who can, that is omo or how and say make it an option or your best option, say at the very least bra na fa how ne bra na wo kwa we jaw how ne de ko. It's as simple as that. Okay. Entino sabre yen kan kire obi bia say crossover no ye snap cinema akra eho na dwumadi no ekoso na pani a yene no twetwe enkomo ye fe no ahokagya the Oracle of Africa, the lead executive of the Chaos and Spiritica ono huhuhumu asem ebu achirichirichiri enyoma ebesi achiripa no na wo hunu ene yene no twetwe enkomo ewo dwumadi we so no ene nti odofo peso okọ dwumadi we bi ewo akra ticket no ebi ewo Sompa TV Sompa FM Kumase wona wo enkran tara 1 TV omoso enso ebetumi akoto ticket no bi ewo Sompa Sumiane Sompa Nkranza obi biada wo hwe TV na wo pese ode ne ho ekọ dwumadi we ase no wo se wo ha bia no wo de answer na owia enkoto no answer na crossover no ompon no na de wo hwehwe every group otwedi ampo na won sa ka ticket no de aka no 300 and 200 kama eno ti no yenye na yenkon homa so na yene omanfo so twetwe enkomo omna samuel vuzo bema ya bada kajase dina dana so kwa medeyi na omo kono ne ade me medi ka chia no okaja mboa na oba ya medi ka wu ade mo ko chia no o chia ne nsem kama na so ye ne no na epo woni e wode busa no okaja nyam na medi ka chia nti wo mo ye ina akokọ we de menu a what you out there voice on say no ma bi na nka me pese mbusa question kaka okaja bajo mente no ma bi ase na me busa manen Hawaii na wo ka sembi se onkwa sori ana onsum o ka bibisa onye Kristo ni okay but oje Nyankopon idi se nyame wo unim there's a huge difference between ujidi you patchana make a notice for menu minim bibi okay the entire mama kasa na say na ibi exactly way so I think you know about mesbel okay the bucket to was on the Nyankopon onye say nyame wo yeah but ono no for ono no side I can't point blank truthfully menye sure say akola no ekasa in the way you all drain fa ono no person I think and now this is my humble opinion say ono ka say ono no nji wuwu nyamindi because fashion teams and them ame asum bibi nti ono so besum bibi nti won so ka say na no ka ancestors nti ono so besum bibi nti okwa shoba for ma obi age bibi but difference no na aya nkofo full course on abajo be worry obewo adwum sha so obe okay on say yehwe o say Yesu asuafo ni bi pa o o say Yesu asuafo ni bi na kakra metima kan say bibia na akoye nkran share at the shede na yesew ye kan ke obi nya ho abeba nanso mekobi enko no kwa take it ye twa
esenkan obi kwa ni munkan di mestre se adwuma die kese wi so waba kumase dia monye nhyehyeye bi na momfa bi mra na bibia kwaye nkan dodo madaroma ene na pese mbusa se mo branches se bia obi nso pese osua ho na o te branches wa eno obeboa mo penisa for now no for now me wo asofu bi omo ehyemasio musua dia okay but till say omo edu a specific level I'm not say obete branch emo obet ma be program wa yes ene ese wadaroma me kasa nyina manfo bi test say omunya kombeba nenso mekobi enkono kwa te drum be bia na dwumade bi wa ni nyina kwaye nkran kumasi eni ani je ana dia wo keka nyina no me ka enoma bi egu nipa so ha anya sam ketwa ti ye besre ye wo so many places wo ha obetimi abana so aboa kumase asante ti ye besre se wo koyi next program bia no wo dia mesra wo baba ye ni kumase na yensu enya ensemu nhira ni bi na yensu enya bia eye ebeboa ofalumba de wadika chane nkom na me de ye kwa chewa na afemi no wakasa ni atwitwa pictures ni ade wate ibi abaye fine nti we dey ade say next program bia no am fire so Sompa na bedi dwumade ni bi wo kuma se amayen why na ye bre yata meshi why that's na Sompa dia say Asem Mpe Nipa se ye no nye ne na dika akasa nti ya gena bo so ti oba he pempa sambe ho ye ho kese you so many places where bet my year program ama yenso ashanti yenso yenya bi na bibia koye kumase beach ebi ni ha lake ne wa ye kwa na nsu afa ye ko ye ni ani je bia wa ha etu program ya wodi abai nipa bebe wo fe ye o makono na nkan no obi okura na nkan akura se bibia wo kwa no kura wo sise ka na so kwa enfa na wonko etu adaroma na yenya wa Asem Mpe Nipa yenya Sompa haide media me ma de sede ne se wadaroma meka se dwumadi se be mi se Mr. Robert do e de me chiai se me na me penny oso e de me de me penny de ne se mesre se dwumadi nya yenka ma yenkwaye ho afofrofo mu wo fie obi nyanko beba nenso ti me so ne se bia no be program ni bi wa ha eno so ba ye be ho su se ya minim se penifo no be kasa ne no akasa ti se de ne wo kan ya wo ko ye bi won kan ne no akasa se ya so ne no kwa ba take it ni kwa no yenso wo ha ye benya bia ba opportunity no ye ni adwuma ye ni holiday wo it is okase emran kan kwa na yenti mema nti bomoden na we die mesrewa be di dwuma ni bi Ashanti region kumasi amaye why na wo yikum nkran kumasi so na wo wadaro ma medase okay enuti ya besre se ansa na ubehu ahokaja no edin papa enuti crossover eye ade bia ebeboa amwo no enuti no so to take no ntemo a na ukonkan obetumi hu 101 na waka wo hia semede a kire no it is a take no there say 1 ton ntem na so okọ na abo 7 ya to gate ni mu a ene ne waka akiri o se abo 7 obetum efiri se ekwa bi so no nye osika no wope na mmom se de be ya amanfo ho beto wo mu na wo hwehwe enuti no Chroma sikafo anso na besa akwaje nhira yo wanya bi dada wo enso wo mo san akwaje because ye kan obi be fa flight obi fa player ko obi so betu ni car na wadu etu we dey assemble no be fa flight ya 23rd ya 20th no asi for so wadaruma o mo manya bi no munyai ma me ka che obi a why na aju so kon say ene 1 week time koda ho emom na me pegari ni manya bi na ye o munya ma sabi ye ni ahiafo obi okura na sabi wu ni akora bi na tie nkoyie wabusu ni bi nkoyie atwete kitrima no na kire no nko na de wo wanya no fa no a wo ba ko obi fie sika ni bi fie ka nko ka wa pake ka sa wa da be de o so ye ke wo tno da wo be ye wo san koguo adai ti we dey mesra wo ba ye ba why yen ye ni bi wo ba ye ba why ti bomod na do Ashanti region na Ashanti region ye wu what ye wu papa especially if ya ye nwa bi so obeto program Asem Mpe Nipa we ni kapre what inti mesra pi be program ni bo amaye mesra pi mawie okay lumba bibi foforo radin shira no nshira odi abre no ye kra me
fidie na wɔte so no kra inim sɛ di adanse sɛ wɔbɛsɔre akɔ na nsesan yɛ bibiri bɛsa ba na nneɛma atum pɔn deɛ bɛka kyɛn sɛ baabi ɔnam bi Asem Mpe Nipa deɛ ma ne wemfie kɔ ne mpa ebu mu a na wɔde yɛnum sɛ bɛyɛ wɔn kɔmra na asi abi onye wɔ different level sɛ wɔtena so a nneɛma bɛsa akɔ n'anim de ama no. Okay. Abrotia. Oh, obi anyankopɔn ayɛ adom yi na ba na ohu ɔkyena deɛ yɛ ne ne de ofo so bɛma me de akonya na me se aba abɛda hɔ ne ntino obi an take opportunity no na take it no ebi wɔ Sompa FM ha se nom Sompa TV enetara one media companies ni nyina na se institutions ni nyina akɔ enkran ya obetimi de wani akyem otara one TV hɔ na oso akɔ akɔgye wo de sunwane ɛyɛ Sompa FM 98.9 ɛna ɔde wani kyem wɔ nkranza so abonofo nyina afofo nyina abonopo yɛ fam nyina no yɛsɛ mo nkonkɔgye nyakopɔn yɛ adomofo so be ma me da me mɛkɔ ntem ebedro na manya sika mefa flight so akodro hotel eja me di anjibia me di ke anjibia sama wo be host program ye dia wo ha ya be kwa share program no kena ye nyina ye nyina sa be ko bia ko cross over na ye cross ya me ya jibi wo ha ni asa kwa jibi wo ho me cross na nwumre ya na obi se owo Facebook link bia na nkoma follow no menim se ahokaja e wo bi sa enkofo person mo follow no na ebi so mo nim ne pa na ebi nso se wo mo pe ne Facebook na social media handle bi bi on beti media profo so ntia no se kwan da ho na obi. Okay, Facebook no Facebook at ahokaja Ahokaja Africa. Ahokaja Africa. Okay. Facebook no Facebook at Ahokaja Africa. Okay. Facebook no. Enti yan channel so sa Rashford and that TV no so no. Okay. And that TV no so no. Facebook at Ahokaja Africa. Ahokaja Africa. Eno ye Facebook no. Enti follow no. And them say Rashford ni bi ya me kenkan ni nyoma kakra wo yense nkyerene kama. Enti obo Ahokaja Africa e wo Facebook search engine ho na mo amobisa na wadaroma. Ukọ Facebook wa search engine wo no wabo Ahokaja Africa yade a great oracle ne ho nsem nyina ne dwumedi a wodie nyina no nsa ebetimi akabi fo so. Okay, anti yanko na okay Ahokaja dia na wo ka kire kumaseman na yanko nhoma ne so. Na mo bibi foka. Because me da say majimi na yenhwe nia nyame be. Yenhwe die nyame be. Apart from omo beba no na omo hwe die nyame be. Me be say ka omo kumase message and ma sentiment message. Okay. What I was saying is ewiase we mu no enye yeni ne de bobra. Nanka esa de edwumaden ni ni de bobranka sebe kejiti a hono no mo eye tipa track nya de nkomo discuss no bia we wiase we no ye de sunsum sem enefra yi physical nyoma intimacy o se ugidio se ungindio o de take time wa fa we ni bi wa fa ho him na hwe nia ebisi sana edwuma we ti Mimi hopi say at the very least no omo a ehia omo no ombetu eho anamo abehwe nia ewu mu say na Bible ne kan test our spirits ube testi ahwe nia ewu mu ansa na we bi wa no akasa because nan say because of social media bi asori asabe you no kan kwasa ansa na we bi wa no kan kwasa we de bra behwe bi uwi a o kan kwasa kra onim ni nti ayeden o kasa kwasa Okay, my last question. Ye nyina ye Ghana for. Ye nyina ye Ghana for. Ye nyina ye sa to aba 2024 ye koto aba. Wan be din konim. Ende menka. Untimi. Nimba menka. Unim. Oh, long time. Na say even Kennedy Japan you know me say me catch me Facebook for ni for obefa. Ehun here. Enti January election nim do obeka. Minim ni pa obefa le. Na send the crossover you say you expect so obeka. Me na say no me jai me fa me hu bio. They say one can no bio because I don't see the true essence of it. I say me hear the Aje fans and ejuma we so fans na me je. Okay. Okay.
So already obefa no perspective sha na some perspective. Okay, yene ahokaja na etwetwe nkomo wa Asem Mpe Nipa dwumadie so the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spretica. Not just say you can Oracle say the medical no who ade wa chichichichichichi. Yes, anajre. Who ade wa chichichichi. The basic the next 20 years. What transia I will say who ne bebom so. We know a channel be catch me tiefo nyina de Nyankopon be yeme the next 70 years are coming for you. Oracle by de me sure so be catch me ankasa no obe catch me dada. What background wo hu dada. Pompa so beba se bia enko ka se wo be wu ntem. O nana me ko. The woman beba. O bwanka be su kakra. O da bi. Oh, na kwakoi. Asa na Nyankopon be catch so wo be wu no. Na onim de odo koye wo baby foforo na wan so hra baby odo ko no so beboa o beboa wo hwe wa bra bomu a da bia ya na metai ka kire ewiasefo nyina se heaven aye ko no obi anim so be ko bia na obi konko bi okay man ka ho de ka ya ba cho heaven wo eno de sen ya ni 05513131 0551931931 0548931931 ye ko crossover e won kran na wan kasa no konua be na hwonwo e de be na apeso koja ne kran e de be na apeso ko crossover ni bi na wo fa ba na empo wan fa makura betoa so na watwa bosompo akwa abruchire na yenko enko yanim hello ma obo udin baby afrefre obo unia ko jesu esi ni afme obo miti opa obo kojo ya ma yenye eyi kakra wate ma me ka kire o se dwumadie no akasa ye kono kran no se o ni problem bia enhyedan ko ha adwene ho ko ye behwe ade Oracle obi o ha ya na adwene che se opeso behwe ade obetie obi ho asem first program some fraud boys bi ba ho omo bi jimi keke ena me ka che ba ko se wo kra o te ha una na bom pa ma nsu jimi wa ha na mka suna 90 me ka bi ba ko pa afa wo ka number ni se mu fi ha mo ko ha no mo ko ebri akoya nyomi mu fi ha mo ko ebri se when team na okọ na osaba ka chu bi asem ye fake ekusi sai wa anko ne na fo mo ko na up to na yi hu ni so afa o mini obi ni bisu bi sa mi so mini ya uncle fudu o se omo back eke just I mean microphone me ka Ghana high say microphone extra time be the sebe di ngwaza ndi ono no on bo ne bra se opese otumpon ono no bra no obo no obo se obe ka encrofashe ana obe se encrofadie normal me de oba so a me ka bibia chiro pepe du ba bia agro ye de na ade so sakwatufo nso so na etwetwen komo no kwa akire Oracle se true ba bi na se utu kwan na se asemi beto kwa mu a uhu sai that me hu sai me hu masako no you who was like me hu no masako ba odi obeye hu nyoma na akọ oh say me kwa minim say bi obi abi me so me hu nyoma I've got many accidents twice especially Kumasi Accra so right because sometimes I want the view in the end of my flight sometimes me bus you know on 2 different occasions in your accident I made a say na wow bro because me be wow and only asem me be wow say free can am be wow say free can na me be bomb nti me train me ho am sure obi a nti obi asum pie I've had occasions where drivers say wu nkrofo be pre and family sir now we dey pie I said window ho I now we hu nyansa in window nim so because who say me fa window nim nti na so one film bi Oracle ahokaja ekoba ne sa
Oh yeah spirit na ye human being. Me nipa de make us mean to me that me nipa sa. Me nipa ba me nyoma and crofo bebre e take you for granted. Let's put it that way. Ajawa daroma. Sanka ukofo kai na onim de beba. Nka wo manso anase unwan Ghana. Okay, yamfa call be me no me nsabi. Okay. 0554931931. 0548931931. Hello. What a present program. Yeah, hoso na ujina no. Hello. Hello, utie me. Good evening. Ma Joso. The patrol make a step for you, something. Yentio. The patrol now, you may be a number. Then you to a young NTS, see a venya. Ya bra Sompa na yentwetwen komo emfasa de no ho eno ba ye no ka se emfa ne number no ntudwa aha nti oba ne ehu hyehye ya se ne obekon ni bia na akopreko number ni nyina ye yidie titi okọ crossover ebeboa. Hello. 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 Oh, insuno to. Obi abaso. Hello. Yeah, hello. Udin baby afrefre. Me ka free. Misha. Pani yentio. Me to say nka me nyane number. Number no na obi kan ibidi hu komo kama. Hello. Oforisuo a friend Isaac me ka free half boss. Yeah, number no the screen so mo hwe TV no. Yi production line free ho a ntia amanya say number no that TV no so. Number no MSI WhatsApp line wo ho. 0594 737622 0594 737622 0594 737622 ntino awokaja the oracle ne number no nti open na betimi afre e de atiso akonya no the TV no so enti na wakwa hello. Hello, Oforiisuo, good evening. Majo so pani baby afrefre udin. Isaac me ka free half boss. Yentio. Oforiisuo ba pay my friend chepa. Na be patu be sum be that no ga kran ko na obeye na. Aya kran ko na obeye no. Akran ko anti akonya ba na obakumase a na no so ya ye hu dede. Hello. Yeah, no the number in Jamaica. The number no 0594 373 7622 0594 73 7622 and no the number and no. Hello. Okay. I had a day Jumadi no eba besie na ahokaja o last message na yemfa ensure nkonwa so. Bibia me meka say me pacho abrabon no o bono hunu say bibi wo ho na bibi e wo ho nti number 1 take your spiritual life serious and number 2 nia obi di beye wa enye ode no mesrel memfa yon these are my two words to everyone. Not just so show ye both spiritually and physical. Okay. Yene Ahokaja, the Oracle of Africa, the lead executive of Chaos and Spiritica. Yene no ena etwetwen komono onso wasi atrenesano empire nkwan wo body ma Asem Mpe Nipa dumedie no o jampa bonu good dem papa penina obaye kura no ye ni ya mompaye ene ye mompaye mfantu apopreko na efatara one media company
share uradensa ye bie branches bebre sa be pese ki team pa boni bi o boba community manager say bompa ye ni bi minti ahokaja said ye ositie no wo dwene ne ho a ontena se nyame na aye ne saa obi wo akwa sompa ebonu tententen nanso so no wonna wo hu nwoma saa no empaye kura no ade ono tena se wabɔ ne empaye kura firi nkran ba me hu se dem ha nyina yibi mirintim eno na ofalumba kan ye no onsa mra kumase biem no na Asem Mpe Nipa fa ne tampa efra so si aba ne zemi no bomba ya no beto anhwa wo hu inhira nko a na ode emaye no dwumadie ye ne ahokaja ene die donhwiri bebre ne na tena so na yebo said ye be crossover ewo enkran enu nti odofo crossover no wan ko bia waye ho se wan ko bia waye ho efri se sunsumu ankasa no nipa wo problem enu nti no kone koja bibi won kran kone kofa bibi won kran bra obenya kra no a wonya no atoa so na akwa abrochire na nyoma akọ kama enu nti ahokaja the Oracle of Africa, the lead executive of Dicleos and Spritica ena yene no atwetwe nkomo no yenko birthday no so emra sisia panipa yebeda se ene yene unhia mudie kama pa also bema ye kona answer na obi owo oha obia no Asem Mpe Nipa betimi afra ye ma no 054 patch free 0552 095593 0552095593 and 0243 585878 0243 585878 yeah for happy birthday nkoma adom na kwadwoche agemai dodo na afra na anwamu junior we efri ni papa na bo for anwamu ye ono waterfo ahimbro no mu fam ho wono ankasa one ne yire omoso omoba enie wanya mfinhia ne mienu nyamepa na wonom extra dia ma senya kopon fon fra dum enkwa adum na onom nyansa sanso na ohima Sunday dodo na efre no apesika we every systematic price here ne di djuma was Sompa TV and Sompa FM hasenom wasenya kopon enkosoa enhira upi na onya wadom roso sanso na happy birthday kwadia ma Constance free we so every part CEO at the map part photography yeah no ewo atonsu also osrenya me pa at the mount yakopon kwasoa enka ho no mo nyicha hoden ene apomuden ewom na wo do ani kiremo so ewo Mrs Abigail Boahia wono so ewo Mankran so government hospital di ne dwuma ewo emergency unit ho enne na woda ukunu do for Mr Ebenezer Boahe ya wo ye tutor ewo say to junior high school no say to senior high school mom oti wo say o ma happy birthday yakopon kwaso anya wadom ebro so for fra nkwagie so no nkom nkwagie a emu dom na ontutu anamo ensi ye ma fidodo a ahoden ene apomuden fo so yancha mamaji Crystal V ene Lady Touch ono so ewo medie kotoku nyankopon hira wo nyina na ya fanchi akase ema magam heke edwumayefo nyina omada roma ena makeup omoye ede emayen enu ti ade na koyo makeup o magam heke Jesus Lina kama amwani twi anim okay kene nyina ne magam madam ye damu nyina mo ase okay no ye magam fo nchia ewa pa ayinso na ye mitima me na je unisex salon okay bebe ne abawa ne na nakwame omo so wo so ame he ya commercial bank ne nche onti ye na wonom so ase okay enti yansha ne so se Oracle ni dwumadie no ye nton ticket ewo gate ho dabi enu nti se opeso ko dwumadie ni bia na wabeto ticket no ewo Sompa TV Sompa FM yaso dia kono Gethsemane hour House of Faith Ministry omo wa santeman echiri wa eho eno mo kanyame asem na nyamema enso efemu aba no mo de sakra